Siyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. Siyanibingelela ama-teenagers-ke lawa asekhaya labafundi ngokwe-real identity asizulwini ama-ambassadors, the son of Tanda. Mina igama lami nguThini waKaNdlozi, nangu-ke nobhuti wami esihamba naye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela nonke bazalwane. Mina igama lami nginguMpendulo, isibongo wakaMwelase wakaKristu Jesu. Ngibingelela bonke abazalwane endaweni zonke ezahlukaneyo. Ngizothola i-report about okwenzeka ekhaya labafundi ngosuku lahulumeni. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Mina olethu okhulumayo, olethu Khoza, ubuhlala ekhaya abafundi. Zizochaza ukuthi kwenzakalani ngesikhathi ama-social worker. Bazalwane-ke sizochaza ngokuholwa umoya lapho umoya ongcwele asikhumbuza khona because kuningi okwenzeka kodwa siyakholwa ngokuholwa umoya. Sasilindele-ke bazalwane ukuthi kuzofika inkosi lapha nendaweni, inkosi yendawo, kanti-ke kwangenzeka-ke sabona sekufika emnyango kahulumeni. Then bese basho ukuthi bazosicela thina sonke esi-under 18 sithathwa ama-social worker namanesi siye eceleni bokhuluma nathi-ke nangempela kwathatha ney'tifiketi zethu-ke. Sahamba-ke thina-ke saya e-sitting room lapha ekhaya labafundi bese bacela-ke qala ukukhuluma nabazali bethu. Hayi saphuma-ke sabadedela-ke. Then emva kwalokho sama-ke lapha ngaphandle kwe-veranda. Then bese basho ukuthi sebeqedile. Khona elinye inesi esakhuluma nalo lingibuza-ke ukuthi-ke isikole ngamchazela-ke ukuthi hayi nalana ngifunda ngoJesu. Ngichazela ukuthi lithi sihlezi silindile, fanele sihlezi sigcine ebungcweleni. Kakhuluma-ke nje kwaba kuningi-ke belokhu besho ukuthi kodwa nje imfundo ibalulekile. Ngisho ukuthi ngokwezwe kodwa kimi ubalulekile uJesu. Angachaza indlela engangiholeleka ngayo ngalela la. So ngiphinde ngizonichazela abakusho kumina bazalwane. So engicela ukuveza ukuthi kumina abafike bacela i-birth certificate, babuza ukuthi sisayihola yini i-grant, babuza ukuthi esikoleni ngiyaya yini. So mabengibuza indaba yesikole ngabatshela ukuthi esikoleni angiyi because imfundiso ayifundiswa inkosi yamakhosi uJesu Kristu nemfundiso efundiswa esikoleni ayifani. So imfundo efundwa esikoleni nemfundo eyayifundiswa nguJesu Kristu iphambene kahle, iphambene nemfundiso le ababeyifundisa uJesu Kristu, imfundiso abayifunda esikoleni. Because the reason why okunye futhi izathu ukuthi ngeke isikole, uma sihlola incwadi ka1 Corinthians chapter 1 verse 20 to 21 elithi siphi isazi na, uphi umbhali na, uphi umphikisi walesi sikhathi na, uNkulunkulu kakwenzanga kube yizwe ukuhlakanipha kwalelizwe na. Verse 21 ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu nokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwa ngobula kwentshumayelo. So ngoba esikoleni uNkulunkulu abamazanga, so mina ngikhethe indlela kaJesu Kristu, ukufunda ngoJesu Kristu kuphela. Okunye futhi bazalwane bangibuza nange-education ukuthi ngisayiphuza yini na. Ngathi cha, angisayiphuzi ngoba lishilo izwi likaNkulunkulu kwincwadi ka1 Peter chapter 20 verse 24 ukuthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Nelilapha kwincwadi kaJakobe chapter 4 verse 14 ukuthi uma kukhona abagulayo mabazi bekhulekelwe ngabazalwane egameni lenkosi, bagcotshwe ngamafutha egameni lenkosi. So okunye futhi abasibuza khona bazalwane indaba ye-grant, sabatshela ukuthi i-grant angisayiholi. So injalo nje bazalwane, kwahambe kwesinye isikhathi kwenzeka okunye-ke. Amen. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Mina ngihamba nebhuti wami sahamba ngaphansi kwesihlahla ayi-2 nights nama-social guys interview ngalelo suku lolo. Basibuza-ke ukuthi yena sasihlalaphi, asibuza nanokuthi acela i-birth certificate yethu, abuthi sifuna kuziphi iy'kole ukuthi sinangaki, yabo. Asibuza nje imibuzo eminingi ukuthi pho sophila ngani, yabo. Miningi nje imibuzo basibuza yona bazalwane kodwa ngisakhumbuli kahle. Bese ngezwa-ke mina usisi wethu u-Olwethu engitshela ukuthi hey bathi uyahamba. Singadidami ukuthi base uhamba uyaphi, basho ukuthi uthathwa ama-social worker-ke. Mina bebengakangibuzi ngendaba yey'tifiketi, besakhuluma nje besangibuza, ngikhulume nenesi vele lingishiye ngedwa, kuqhamuka omunye angishiye ngedwa.
then ngabona nje umoya ongcwele laphana ekhuluma ngomlomo wami because nami lezi impendulo ngangazazi nokuthi ngiyithathaphi engangibaphendula ngazo-ke. Then emva kwalokho-ke ngabona abafowethu-ke sebepakisha iy'mpahla nosisi wami sebeyaqoqa. Hhayi-ke babafake ey'motweni-ke, mina-ke sengiyabahaga ngitsho ukuthi hhayi angihambi. Hhayi ngiyijabulile-ke nasekhaya futhi bengijabulela bethi hhayi akahambi. Nami sengibahaga sengihaga osisi bami olethu. Kade angazi ukuthi hhayi nami-ke. Kwafika lela social worker leli bengikhuluma nayo lapha endlini-ke. Lasho ukuthi hhayi bo, Thidi awukwazi ukusala. Nangu omunye ubhuti wenu uThabiso naye uyagibela nje ulingana nawe. So wena usala kanjani? Bese bacela isitifiketi sami-ke nangempela umana wasikhipha-ke. Bese wabanikeza abashutha nokushutha-ke bese-ke emva kwalokho balona bese bathi hhayi angihambi. Ngaqoqa-ke nami-ke imithwadlana yami-ke nkosiyami bese besiphuthuma ngasenzeki lutho akusaqoqeki kahle siyaphuthunywa nje siyaphuthunywa. Okay, ngikhathi sebeqedile umuntu osisile. Thina sagibela emotweni sahamba kuqala kwakuyimina, ubhuti Mpena, ubhuti Thabiso noSithandwe sahamba kuqala. USisile wahamba kugcina yena, bamthatha yedwa sambona kodwa ehamba. Sahamba kuqala-ke endleleni, usishalo kuhambe sibuza-ke imibuzo-ke. Ubuza ini? So kwathi sebeqeda ukubuza leyo mbuzo leyo bazalwane, saphumela ngaphandle sengibanikile ne-birth certificate. Lathi social worker engangimnalo i-social worker ekuthiwa uZinhle. So sanyukela endlini phezulu endlini la esilala khona. Bafike bathatha iy'mpahla bathatha konke. Manje safike sehla sagibela emotweni. Sathi uma sigibela emotweni ngangigibele nosisu olwethu nobhuti Thabiso noSithandiwe nami. Saqhubeka nohambo-ke bazalwane basithatha-ke bazalwane. Then ngathi sesifika ngaphandle kwegate-ke bese wakhuluma lo munye social worker wathi thula wena ngane ukhuluma kakhulu. Hhayi-ke ngangathula-ke mina ngaqhubeka kakhuluma-ke. Angazi noma angilalelangani lapho. Sengababuza sebethandaza ngababuza ukuthi bayakholwa yini. Basho ukuthi bayakholwa bese bathi uma ngibabuza ngalokhu ngibabuza ngezinto ngibatshela ngelokhu njani ngekhala abafundi indaba yokudela konke bona. Uma ngibabuza ngala ngiyakhona. Angazi nokuthi ngiyaphi bathi angibabuze ngala ngiyakhona-ke. Ngathula-ke bangibuza nangendaba yasekhaya ukuthi nginalweni ekhaya mebethi uma ngifuna ekhaya bazongisa ekhaya. Ngathula nje impela ngoba bengafundi enhloko style ukubuyela ey'hlobeni zami. So nje kwenzeka kanjalo. Yahamba-ke imoto-ke yahamba isikhathi eside safika kwelinye-ke ofisi lama-social worker. Ngithi ngangigibele ngedwa emotweni bangehlisa-ke ngagibela ne-Children Ministry, uhlelo, uMusa noNontokozo ngagibela nabo-ke. Mengifika nkosiyami iy'ngane zakujabulela phela ukungibona-ke. Sahamba-ke saya esibhedlela bese bey'dungile-ke iy'ngane nokuy'dunga sey'shintshile sezinto ongayazi nje. Kodwa-ke siyabonga. Okay, thina-ke sahamba nje impela indlela ende. Okay, sadlula-ke saya-ke eklinikhi-ke. Mesifika-ke eklinikhi vele safica osisi bengaphakathi bese-expect ukuthi bafice. Kwathiwa sehle sishiye umthwalo yethu. Okay, sayehla sabafica phakathi sajabula ukuthi hawu kungcono bakhona nabo-ke. Okay, safike sahlala phansi benza amakhadi-ke sacela ukuyochama sahamba sayochama sabuzana ukuthi ade siyaphi. Yabona sahlala phansi-ke. Okay, iy'ngane bayibiza bayijova nami bangibiza ngedwa befuna ukungihlola. Yabona nje noSisile naye nobhuti Thabiso naye uThabiso bamnikela elinye idosha ngaze kuthiwa yena unombandava yini ufuna egcobe kodwa khona. Yes-ke iy'ngane vele besey'lambile bayinika ukudla-ke zadla-ke zona-ke. Sasaphumela ngaphandle sahlala isikhashana-ke. Base abantu kwase wasala iy'ngane uLilo noLisaya-ke bona kuthiwa bazogoma-ke bona. Okay, sase-ke yena sahamba-ke. So ngicela ukuchaza nami bazalwane ukuthi ngenkani sifika khona bafike basenzela amakhadi akhona nami bangenzela ikhadi. Sathi uma kusekanjalo sathi ukuhlala kancane uma sisahleli kancane bayongi-check i-BP baphinde bangikala i-height. Baphinde futhi ngaya kudokotela waphinde wangivula nje emzimbeni wangi-check-a nje. Sathi uma siphuma lapho saphumela ngaphandle-ke sesiqedile ukwenza kwakhona e-hospital. Mina ngicela ukuchaza ukuthi bakwenzakala khathi ngingenile. Ngafike ngangena esibhedlela leso noma iklinikhi. Okay, ngangena eromini lami kwakunodokotela wesilisa futhi. Ufika ngibuza igama nesibongo
wangibuza imininingwane nami ngisayikhumbuli kahle hle. Okay, wathi ufuna ungi-check-a emzimbeni nginganqaba-ke mina ngase ngasho ukuthi yena angifili comfortable like ukuthi ngigobele phambi komuntu wesilisa ngathi mina angifili comfortable. Okay, wathi yena nami ngiphuma ngathi mina still angifili comfortable angithandi yabo behlola yabo ukuthi uma usungabe usuyi-teenage stage bekuhlola-ke bewenza lokho. Nami bangikhandela-ke ikhadi-ke bese bayahamba bongi-check-a-ke. Mebengisheka hayi-ke ngafika nami ngangena ngafica udokotela wesilisa-ke nowesifazane. Hhayi mina kusho ukuthi ngoba usisi wami wayengena iqala phambi kwami kusho ukuthi mina bangihlonipha cause washo ukuthi ngizoya ngale ekhethenisini bevala ikhethenisi. Kwakhona usisi wami ngangene naye ulilo lo mncane kodwa yena akabavalanga amakhethenisi nje kwakwenziwa khona la bem-check-a besiphenqa iy'mpahla besi-check-a bazalwane besasikhumule befuna ukusibona ukuthi ngempela sikule age esithi sekuyo yini. Basibuza ngendaba ongena kwisiteji samantombazane sesingenile naye sachaza-ke then bese basi-check-a-ke hhayi-ke basibuka-ke then-ke saphuma-ke basinikeza-ke okay ngekhathi bese bafuna ungi-check-a basheshe bafuna ungi-check-a ukuthi ukwi-teenage stage ama-breast esemangakanani yabo yonke lento le. Okay, manje babethi yena afune ngigumule phambi komuntu wesilisa kukhona owesifazane ngasho ukuthi mina ngeke angifili comfortable. Okay, wathi umuntu wesilisa mina ngizophuma ngathi mina still angifili comfortable. Okay, base bangena ku-Google base basesha-ke le nto leyo ukuthi yena umuntu uma ngabe sena-14 abama-breast abamangana yabo yonke lento le ba-check-a usisi wami seyaqedelela inkulumo yakhe. Ngaphuma-ke ngaya ngaphandle-ke ngaphandle lapha kuma-waiting room akhona-ke selokhu bebhizi bekhuluma ama-social worker esidabukela abanye nje umuntu akubuke ngathi uyakudabukela ngapha thina siyikhululeka le nkosi yami khathazeka futhi yakhona ngangakhathazanga ngaleyo ndlela nje kodwa khona ukuthi inkosi yami iy'ngane ziyoqala impilo ngaphandle kwabazali ngiphathe yena uLisabe kamncane ngathi sonke ena-1 year ngisho ukuthi ayihlungu lesi esenzakalayo. Okay, bazalwane sahamba kwakuyimina uButhabiso kube uBudopendulo noSithandwe njengoba kade sigibele iqala sahamba-ke sa-ofisi futhi imoto zezalandela nosisi-ke babesilandela-ke nabanye-ke safika e-ofisi sesifika kwathiwa iy'mpahla zethu asihle nazo ey'motweni. Okay, sahamba sangena naso sabuza ama-toilet sangiphi sahamba sayochama sabuya sahlala phansi sahlala isikhashana sayibuza ukuthi siyaphi yabo sayibuza imibuzo-ke. Okay, sahlabelela-ke sacula-ke uSithandiwe uKamo noSemthandi babephandle bedlala uSithandiwe wafika washo ukuthi la-social worker athi thina sibangela isicefe lokusicula lana. Asafika wonke ama-social worker-ke base basho ukuthi mina noButompelo Sisithiri Buthabiso sihamba sobayi-4 i-social worker lathi mina yena ngifana nengane yababa uSibiya la ngikuthi angisiyona ingane yasibaba uSibiya ngasho ukuthi mina cha angisiyona. Sathi uma siphuma phakathi e-ofisi samane mina uSisithidi no-Olwethu noThabiso bamane basifaka kwimoto eyodwa. Sathi uma sisuka lapho kwaba khona esiphambana nabo behamba ngemoto ebomvu. Okay, imoto ebomvu kwakungelinye i-social worker ephethe ezinye iy'ngane-ke. Okay, ase-ke emawindini bashintshana bathatha amanakhuza ethu ama-photocopies ethu nama-cards afotocopiwe base-ke banikezana-ke. Kuthe sisaqeda ukuhlukanisa amaphepha kanjalo-ke iy'moto zahamba-ke sathi thina uma sihamba laba engangihamba nabo siba-4 emoteni sangena kwasiza abantu. Uma sifika kwasiza abantu ama-social worker aphuma thina salinda-ke ngaphakathi emotweni silokhu sizibuza ukuthi angabe basisa kuphi siy'tshela ukuthi basisa khona kwasiza abantu. So kuthe kusekanjalo siwalinde lama-social worker lawa abuye ephethe amathapha-wena awu-4 namatiye abo bexoxa. So sahlala emotweni babuyela emotweni bona saqhubeka nohambo. Sathi uma sihamba kanjalo abanye kuthina bazela so sasesigodola futhi okunye bazalwane. So saya eGreytown Children's Home. Sathi masifika eGreytown Children's Home saphuma-ke sahlukana-ke ngezindlu abanye baye eMelescott abanye baye endlini ebizwa ukuthiwa i-GN eyindlu yabafana. Sathi uma singena phakathi kuleyo ndlu leyo
safica phakathi kukhona ezinye iy'ngane abanye abafana basitshengisa ama-room ethu esizolala kuwona. uThabiso waye-room 3 mina ngaye-room 5 sashiya iy'mpahla zethu saya edining basi-introduce-a kwaba kuhle safile nathi samukelekile. So okunye futhi basibuza amagama sabatshela amagama ethu. Uma siqeda ukubatshela amagama safike sahamba saya etafuleni lokudla safike sadla ukudla kwakhona. Uma siqeda ukudla bafike basiyalela ngayo yonke imithetho yase-Greytown Children's Home. Then-ke thina ngasisehla-ke lapha singamantombazane mina nosisi elethu sibasa vele nje umnyango wawula eduze nje nesango mawuthi la ubuka ka-left left nom-right yini. Then sehla-ke zahayiza iy'ngane ngazi ngathi kwehla ini zahayiza abaphoxa ku-anti simusana uqina nina. Hhayi sangena-ke hhayi lapho singena si-bold singena nje sithukile nje siyirelaxele kodwa nje siyabona siyozenza simemezele iy'ngane. Hhayi-ke sangena-ke bahlalisa kwezinye iy'tulo ey'fana nezasesibhedlela laphana sahlala-ke. Emehlele-ke mina nosisi siyakhuluma-ke siyayikhulumela okuningi nje sasikukhuluma noma sasi-encourage-ana sikhuluma nje sisho nje izinto ey'ningi sibuza ukuthi hey gazi laba abanye onto baphi sikhuluma nje. Then-ke emva kwalokho-ke wafika ngenye intombazane-ke ekhona laphana usisi wethu wasibuza wasitshela igama lakho athi yena igama lakho uSisiphelelani. Washo ngosisi Siphelele wathi nje igama lami uPhelelani. Hhayi thina simbiza ngosisi wethu-ke washo ukuthi uba igama lakhe bese washo ukuthi unangakhi bese wasibuza thina wathi uba amagama esamtshela-ke bese wasibuza ukuthi sifunda u-grade bani. Wayithela-ke hawu samfaka zasondela iy'ngane zathi kubuza sisondela kithi-ke. Lapha futhi bekhona nenye intombazane ezenza umfana i-lesbian. Yona yayisinqena-ke angazi ukuthi yayisinqena ini yayisaba nje nokukhuluma ikusondela imele nje qamamanyana nje kodwa isilalele ukuthi sithini sakhuluma-ke base basho kodwa bafethu umuntu nje ayekaze abe lutho ngaphandle kwesikole sabachazela ukuthi iyona uNkulunkulu into yamdinayo le ukuthi isikole sesiphenduka uNkulunkulu kubantu siphenduka isithixo saphenduka ithemba ukuthi umuntu uthi ngeke ibe lutho ngaphandle kwesikole. Thina sabatshela ukuthi hhayi ngoJesu konke kuyenzeka ngoJesu uzoba wutho. Sakhuluma-ke sabatshela kusanjalo kwafika o-anti-ke o-anti mebefika-ke basilethela ukudla-ke hhayi sifike sadla-ke hhayi bese basingena o-anti bathi nje nina iy'ngane nithanda ningathandi nizoya esikoleni manje menide lonke niyisebenziselani imali yala ezweni nigqokelani iy'mpahla zethu manje labantu imali niyithathaphi sasho ukuthi wenzakala kanjani. Bathi sisile sidle imali yabo ngoba bona besithi sina basezweni bakhuluma izinto ey'ningi-ke. Asesiqeda sabatshela ukuthi hhayi sicela amavasi lapho ogesi because silaphana basinikezanga basinikeza ngithuba ukuthi sithathe amavasi lapho ethu. Then bese basilandela amavasi lapho bese basibuza ngendaba ye-TV. Hhayi sasho hhayi cha i-TV thina asiyibuki basibuza sasho ukuthi thina sathi hhayi cha siyabonga ku-TV asiyibuki. Base nozalo nje namandiya abantu bakuthumbe amandiya esiZulu Jesu babambekile abantu basuzisa siwabuke nawo sathi hhayi cha thina nje asiwabuki ngoba ayikho into esizoyibuka lapha ezosikhuthaza instead kukhuthaza iy'nkanuko zobusha ubugebengu imali ufebe kuningi into ekhuthazayo sathi cha thina siyibuki lezi zinto bahleka o-anti bahleka abanje behlenga ngathi babona ngazi ijoke or ini. Sanyuka-ke saya phezulu-ke safike sageza-ke nangempela-ke singagezi basitshengisa ama-room-ke bathi mina nosisi lethu singakhulumisani lapho sisendlini eyi-1 kamalele nje kuthiwa i-Millie Scott indlu eyi-1 next door ne-room lapho ngathi ngeke ngikwazi ngakhuluma ngangasho ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngamkhulumisa ngathula ngangena kwelinye i-room lami-ke naso ngena kwelinye i-room nangempela-ke. Bese-ke emva kwalokho-ke sasesiqedile ukugeza-ke iy'ngane zafika lokhu zisibuza hhayi sabafaka hhayi bebemusho ukuthi vele bebangumsindo-ke nosisi bethu labana vele afika u-anti wakukhahla emnyango wathi ye hambani yolala hhayi-ke ngempela-ke. Then u-roommate wami-ke bengingamazi igama lakhe ukuthi ubani-ke wayesho yena nje isanda kufika ukuthi eyi uyayizwa lento inkinga nje uyadideka yena manje ukuthi isikole sesiyisona futhi manje kanti yini e-right emhlabeni wayikhuluma nje. Then-ke salala-ke emva kwalokho-ke kodwa ngangalali lokhu ngiqwasha ngilala ngivuka ngingalaleki ngithi sengeza sekukhala amanzi mashawa wo-2 lapho kubusebusuku ingane ziyavuka ziyageza ngadidekiwe manje ebusuku kangaka ngathi hhayi ngeke mina. Okay-ke bazalwane kwathi e-GN sesivuka-ke mina noThabiso sekuyithina esisele bona sebegezile bahamba-ke. So uma kusenjalo
bengakahambi bazalwane, kuthe kusenjalo kwafika omunye umfana kuthiwa igama lakhe uLuyanda, igama ebegqame ngalo bekuwu-Cream. So afike kumina ethi yena nje nakubo bebethandaza, bebekhonza ukuthi kubo bebekhonza amadlozi, yabona nje unedloza la kubo, so yena futhi ubejola sebaze bafuna umxosha kubo, sebaze bafuna umxosha la ehome u-housekeeper ngenxa yokuthi usejole nabantu abaningi la ngaphakathi. So wangikhombisa konke okwalapha e-Greytown Children's Home, wangikhombisa nephula yakhona. So uthe kusekanjalo befike behambe-ke bazalwane, uthe kusekanjalo mina ngiphume e-room 5 ngiye e-room 3 sixoxe noThabiso sithi ukuqinisana sinomfowethu, ngifike ngimnike ijezi sixoxe nje mina naye. Kuthi kusenjalo lokudla kade sikushiyile ngayizolo sifike sikudle bazalwane, athatha isipuni sakhe nami ngithatha isipuni sami, sifike sikubusise lokudla lokhu bazalwane. Kuthe kusenjalo siphume, ngiphume nami siyodlala etrampoline sigxume, kufike uMusa lo omunye ubhuti wethu omncane, sifike sigxume naye etrampoline sishaya amabhekhi amamayifoli. Kuthe kusenjalo futhi bazalwane sihambe siyodlala uzwingi. Kuthe sisadlala uzwingi-ke besibona abosisi wethu, sifike sixoxe nabo siqinisane ngezwi likaNkulunkulu. Befike nomunye umzalwane ekuthiwa uThandona, naye yizwe lento esitshele ngawonke ama-causes ase-Greytown Children's Home. So kuthe kusenjalo nathi sithi ukuthuka kancane, kube khona lokhu kujuluka bazalwane. So kuthe sisethukile simane sihlukane, masisahlukana-ke sihambe siyodlala ibhola, mina noThabiso noMusa siphaselana ibhola. Kuthe saphaselana ibhola kuphinde futhi kudlule u-housekeeper asibuze ukuthi sinawo yini amathawula, maye siphinde sibike ukuthi cha mina noThabiso asinawo amathawula. Kuthe kusekanjalo sabuyela sayodlala futhi. Uma siyodlala futhi saya endlini sayodla ilantshi, uThabiso wagcoba isinkwa sakhe nami ngagcoba esami, wagcoba ujamu nerama. Kuthe kusekanjalo bazalwane sifike sithi ukulala kancane, masilala sigeze, masithi masigeza athole insipho yakhe, sithole ama-toiletries, afike athole iy'nto zakhe nami ngithole ezami. Sifike sihambe siyolala futhi kubuya abangani esikoleni. Okay bazalwane, next day isikhathi sivuke ekuseni ekuseni, phela thina-ke asazi ukuthi ekuseni kuyavula lapha kuvuka ngo-5 kuyodliwa, basivusa-ke qhamuka sengibona sesithinde sengivusa washo ukuthi kuyadliwa, okay sahamba sezathi sothola ukuthi isikho sebesiqede sonke. Sadla iphalishi lodwa nje Nkosi yami, ubona nje ukuthi siyibhayizele siyayifikela sazi-next. Okay bahamba wonke umuntu waya esikoleni sasahamba noSisithiki. Kokhona omunye usisi wethu okuthiwa uSithandwa naye wayekhona wayengasitholi isikole, sahlala naye-ke sathi siphume phandle sishaye i-walk, kanti siyaphuma sibona obhuti bethu lapha bedlala i-tramp lapha ezansi sijabule, sixoxe sikhuthazane. Okay, enye into eyenzeka nkathi ngize ngivuka mina nkathi ngingalaleki, ngagcina ngajumeka. Mengijumeka ngithi ngiyavuka uyangiqhoba usisi wami uthi kanjena kumina, uthi kanje usisi wami asivuke. Mese ngiyabuka phandle kumnyama, ngithi hayibo ngiyaphi ebumnyameni mina ngiyindawo mina, ngagubezela ngaqhubeka ngalala. Afika kusisi wethu abathi uSithandwa wathi kuyadliwa manje asihleni, uma singadli manje siyoze sidle ngo-1. Hhayi-ke ngasho ukuthi kusuka kangaka ngilokhu ngikhala, complain akubi-ke bazalwane, ngacomplain that day ukuthi akudliwa ebusuku kangaka kiwaphi, athi hhayi akukho ebusuku manje sekusile. Hhayi saphuma-ke ngaphandle, bese uyaphandle sebechazela abafethu ukuthi sakhuthazane. Into engayiboni umoya ongcono wayekhuluma lapha, ngathi nje sifike usuku lokuqala wathi usisi wethu wasichazela ukuthi yazi bekukhona enye lesibheni la beyenza njengani, hhayi njengathi kanjani ukuthi isikole ayisifuni.
kodwa yona hayi ngoba yena kube yikholo noma ukuthi isikole sinjani, kodwa nje ibingasifunja. Yachaza ukuthi le ntombazane yafika la e-home, bayihlalisa-ke bethi izoya esikoleni bayilandela amaphoyisa, bethi nje izoyithanda ingathandi, bayenzani. Ivele yenza izinto-ke nje ebangayifunda lapha e-home, yabhemela khona, methi iyabhema. Bebethi bamkhuza bethi ubhemelani la e-home, athi angithi mina ngisuse ekhaya. Benthi ngisekhaya ngaba nekho umuntu ongitshela into engitshela yona, ngibuyiseleni ekhaya, ngifuna esikoleni senu mina. Bethi bafanele esikoleni, ingane yabantu yami esinqumeni sayo ingakholwa. Iyiyo nje ingane yabantu, intombazane ezenza umfana lesibhene. Yasho nje ingane yabantu, cha mina nje esikoleni nje angifuna isikole, angibuyeli. Ukuthi yisiphi isizathu nami ngisakhumbuli-ke. Then-ke emva kwalokho-ke hhayi-ke ngezwa ukusisa amexexelo nto wasethi hhayi-ke nani-ke okwenje ukuthi nimele into yenu, nime esinqumeni senu, nizogcina nihambile nje la. Okunye-ke nokunye-ke mebanthiwa niyabuyela bazobona ukuthi le nto yeni bengikho seqala nje ukuthi benqonyela abazali le nto yeni. Laphana ngabona nje kuwumoya ongcwele okhuluma ngaleyo ntombazane, mina angibonanga nje, ngakhuthazela ngathi nje kwaba khona ngagqugquzeleka nje, kwaba khona i-encouragement engiyitholayo ukuthi yo yazi umuntu bengakholwa nje ethi nje isikole akasifuni, hhayi ngoba kunjani nje, shuthi nje nature yayiphika vele le nto yemfundo kasathane engcolile eleya ntombazane. So ngabona ukuthi usisi wethu uShemayi cha wayimela ngempela into yakhe, athi nje wazi wahamba kuleya home. Hhayi amaze uqala-ke nje sawabamba lawo, then-ke sahamba-ke. So kwathi kusenjalo bazalwane, savuka uThabiso naye wazihambela ezakhe indlela, nami ngaya kwi-trampoline ngoba i-trampoline ebengiyithanda kakhulu bazalwane. So kuthi kusenjalo kufike omunye umfana engingamazi igama lakhe, angitshela ukuthi yena igama lakhe nguSibu, nami ngimtshela ukuthi nguMpendulo igama lami. Kufike nomunye umfethu ekuthiwa efika nomunye umfethu ekuthiwa u-Aphile. Kuthi kusenjalo-ke bazalwane, mina ngibatshele ngoJesu ukuthi ngikhonza uJesu Kristu uyaphilisa. Nawe uma ungathatha lo Jesu enginaye, uJesu uzowenza umehluko omkhulu empilweni yakho. Nami wangisiza kakhulu empilweni yami from the start, ukuthi nje uJesu kuningi ezibonakalisa empilweni yami mina ngingakamboni ngize ngimazi, yingakho ngikholwa nguye. So nawe ngenza le nto ayenza kumina empilweni yakho. So afika ngibalele zonke, ngifike ngimbuze ngey'ndawo zakhona la esihlala khona e-home. Ngifike ngimbuze ngey'ndawo zala e-Greytown. Afika asho ukuthi izinto ey'gcwele kakhulu umvoti lana, ukuthi khona indawo yasemvoti, iy'ndawo zasemvoti izona ey'vame kakhulu kule ndawo. Ngathi mina ngala bengihlala khona bekukhona umfula wasemvoti kuphela, yabo. Kuthi kusenjalo kufike no-Aphile ethi ucela ukugxuma ku-tramp, agxumeke lo mfowuni, naye ngithi kumtshela kabanzi ngoJesu Kristu. Uma ngisabaxoxela ngoJesu Kristu nje, ngifike ngithi ukuhamba ukuyophuza amanzi endlini, ngiphinde ngibuyele kubona, siphinde sidlale kwi-trampoline, kube mnandi nje bazalwane. Kuthi kusekanjalo kube intambama. Kuthi kuseyintambama bazalwane, singene endlini sonke besiphakele ukudla uBriyane, sifike sidle-ke bazalwane, sidle sibukele i-TV bese siyahamba siyolala futhi. Amen bazalwane. So-ke hhayi-ke bese bakhuluma-ke, hawu bakhuluma abanye osisi bethu bafika laphana basondela kithi basibuza-ke amagama ethu, basho nje ngokuthi yabona nje ngokuphapha nje, nishani mina igama lami ngusibanibani, besibuza bethi mina uyangikhumbula ukuthi ngubani, abanye sukhohlwe ukuthi bathe bangobani. Hhayi-ke bese-ke bese basibuza-ke sahlaba bese basibuza-ke ngendaba yomjolo. Hhayi sabatshela-ke thina, sabatshela hayi cha umjolo uyisono, umjolo awusintando kaNkulunkulu. Sabachazela bathi yo ngeke, lapho bancane bazalwane. Hayi nokuthi hlampe abantu hlampe hey ngoba vele nje le nto vele hayi ayidingi nokuthi ube mncane noma umngane, kodwa nje nkosami iy'ngane abanye bafunda o-grade 7, abona abantu bano-12, 13, 14 babhizi bathi yo ngeke kufanele maqondane umtholo usasemncane nikhule nonke ndawonye. Abanye nje bakhuluma nabento abangayazi nje, abangazi bebone life. Yo abazalwane shame kwakuyisona iy'ngane zabantu. Kukuningi nje okwenzakalayo laphana e-home. Washo nosisi wethu sikhuluma naye sisithanda wathi iy'ngane eningi la zifike zi-right, zafike zashintsha. Iy'ngane zabantu bengajuli zafika zajola, zibengaphuzi, zafike zaphuza, bezingabhemi zafike zabhema. Okukuningi nje babesichazela kona. Imangele mina ukuthi hayi bo, nkosami iy'ngane zabantu ilezi zinto eziyishoyo manje, uthola amaqondana omncane, amaqondana okwenzani manje. Hhayi sasho thina cha lithi izwi funa niqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe,
okunye ukuzonezela mekufanele ushade uzoshada kodwa nje wena funa umbuso kaNkulunkulu bathi ngeke fanele nje umthole umncane nikhule nonke zisho nje iy'ngane zabantu kukuningi nje abakuchazayo then bese abantu amama salala-ke. Khona lapho-ke usisi wethu uPhumlani sesimenize ahamba ngey'ngane kwaqhamuka usisindo isithojusa kuyena wasibingela lapho usisindi ubejima besuka ngaphandle ambisi isiphila ngathi yena hhayi asigijime asomsojima yabo engafuni ukuhamba futhi dlala sathi hhayi ungahamba sisi wethu thina sizosala la sodwa sasike sahamba-ke sayongena-ke endlini sayifunda amabhayibheli ethu-ke kwashiya isikhathi santambama-ke kwaphakwa-ke kwadliwa-ke sabonana futhi awushera nosisili-ke. Sathi uma sivuka-ke ngakusasa ekuseni bazalwane safike senze okwenziwayo sahamba nathi sayogeza sahlamba ubuso sathi kusenjalo sahamba sayodla i-breakfast bazalwane. So bafike behambe bonke kusale mina noThabiso sifike senze ama-duties akhona asicela umalume wakhona ukuthi sicela simkorobhele simshanelele indlu senze kanjalo lokhu akushoyo-ke kufike omunye u-anti-ke bazalwane aphinde aphume lo anti lona simbingelele nathi asibingelele sazana amagama siphumele ngaphandle-ke mina sinoThabiso uThabiso afike ahambe eyidlalela ibhola mina ngihambe ngiyoyidlalela i-trampoline ngidlale le-trampoline bazalwane-ke kuphinde kubuye omunye ubhuti wami omncane kuthiwa uMusa sidlale naye i-trampoline bazalwane kube mnandi nje bazalwane. So sifike sinoThabiso sihlale phansi sihlaziye izwi likaNkulunkulu masihlaziye izwi likaNkulunkulu sibuyele endlini sidle ilantshi bazalwane sibukele i-TV sinesikhathi esiningi kakhulu kwe-TV. Uma sinesikhathi kwe-TV sibona ukuthi hayi iy'ngqondo zethu sezikuyona manje asisafocusile sezikwile TV le. Sithi uma sithi kusenjalo siphumele ngaphandle siphinde sihlaziye izwi likaNkulunkulu sikhulume ngeBhayibheli bathi mebebuya esikoleni labafana laba bethi ukulalela bethi kuyisondeza ngakuthina sithi ukukhuluma kakhulu ngezwi likaNkulunkulu nabo beyizwe lento le bayifile sisale sesishumayeza nabo-ke bazalwane bese siyahlukana-ke. Uma sihlukana babona uThabiso ey'mele ngase-UN omunye umfowethu kufike enye intombazane kuye ivedane im-challenge nge-chess ukuthi iyakwazi yini ukudlala i-chess. Manje uThabiso afika ayekubona befike beyidlale le-chess le amagemu amabili afike abadle uThabiso-ke bazalwane. Kuthi kusenjalo la kumina-ke bazalwane-ke ngifike ngihambe ngiyodlala uzwingi ngodlale lo zwingi lona kukhona omunye umfowethu kuthiwa u-Edward. Manje-ke lo mfowethu ngibingelelane naye sazane sixoxe naye ngimtshele uNkulunkulu nje bazalwane eyi. So bazalwane lokho engikukhumbulayo bazalwane egameni likaJesu Kristu kuthi kusenjalo sibuyele endlini kube i-normal day sidle nje ukudla njengoba sijwayele ukuyidla isapha. Amen. Siyolala bazalwane. Amen. So ziqhubekile-ke bazalwane iy'nsuku besibiza-ke ofisi besicela ukuthi asize ofisi ngikhuluma nje ngelinye ilanga basicela ukuthi-ke siyacelwa ku-ofisi hamba sonke-ke sowu-6-ke safika e-ofisi-ke nje mina nosisi wami nobhuti wami bawu-2 nosisi wami omncane nobhuti wami omncane-ke then sahamba saya e-ofisi-ke mesifika nangempela basikhombisa i-video call lapho khona bebekhuluma nobhuti wethu ohlelo omunye ukuthi hhayi ngempela sababuza ukuthi abanye banjani cause asazi nokuthi baphi basho ukuthi asikhululeke ba-respect khona basikhombisa-ke nesithombe-ke. Then ubhuti wethu-ke lo mncane-ke bamkhulumisa nobaba wakhe ubhuti wethu uMusa. Hey mntana abantu Nkosi yami waphuma igazi. Yeye angazi mina la vele nje laba impophoma ingane abantu uyakhala izubuhlungu ibona ubaba wayo sekuyisona. Nkosi yami lokho okuncane-ke Nkosi yami unontokozo sisi wethu. Nkosi yami kuyijabulela ukubona ubaba wakho bahamba-ke isakhana sekumuncu nje laphana sizubuhlungu sakhala-ke nathi sesibona nje ukuthi ibuhlungu phela lento enzeka lana iy'ngane ziba yizwisa ubuhlungu bakhuluma kwasasho ubaba wethu ngizonilanda-ke ngane zami asazi noma nje
azovumana namasosha lokho akwenzeke lokho. Kwakubuhlungu nje bazalwane, kuyimuncu moment nje, kubuhlungu, kukhala nje kutindwe sikanandi laphana bazalwane. So-ke bese saqeda saphuma-ke e-ofisini, then bese lokhu besibiza njalo-ke, belokhu besibuza, benifundela bani nangaki, bani igama lakho, befundela bani, ufunda siphi isikole, buhlala kuphi, besibuza lezo zinto, besibuza. Kwaze kwafika lolo lunye usuku-ke lapho khona sebenqume nje bathi bathi nina senitholele iy'kole niyofunda. Hayi phose le ndaba bayigcizile bayipressa, the more bepressa nathi the more sipressa-ke. Then-ke bazochaza abafethu ukuthi baqale basibiza-ke e-office, bathi sihamba siye e-office. Ukhomba lolo. So bazalwane, kwaba ingakusasa-ke siseqeda ukwenza njalo bazalwane, senza nje izinto ey'jwayelekile bazalwane, ukuthi sivuke sigeze siyodla, siphumele ngaphandle siyodlala, kwesinye isikhathi sibuye sihlangane nabodadewethu bazalwane. Kuthe kusenjalo-ke bazalwane-ke sahlala ngoNkulunkulu, saxoxa ngoNkulunkulu, saxoxa ngezwi likaNkulunkulu. Masisaxoxa ngaleli zwi likaNkulunkulu, sifike siphinde sihlukane futhi siye endlini, sihambe siyodla ilantshi bazalwane, njenge-normal day bazalwane. So sibukela i-TV, into ebesiyithagethe kakhulu i-TV bazalwane. So kuthe kusenjalo, ngifike mina babuye esikoleni labantu laba, lezi ngane lezi, ngifike ngilale mina kuze kushaya u-5. Kuthi uma kushaya u-5 linetha izulu, lithi uma linetha izulu lithi ukuma, kungene enye i-program ngoLwesihlanu, kufika omunye umfundisi ekuthiwa umfundisi uMajola. Manje sifike sihlale sibuthane sibe u-round, umuntu nomuntu uyazisho ukuthi ungubani, igama lakhe, uyazi-introduce-a ukuthi uwumuntu okanjani, nje ukuthi igama lami nguMpendulo Sibongo wakaMwelase, ngilo muntu lo othanda ukukhuluma kodwa ongakhulumi kakhulu, yabona bazalwane, egameni likaJesu Kristu. So kuthe kusenjalo kuqhubeke besitshele ngoNkulunkulu, uma besitshela ngoNkulunkulu besitshela ukuthi, besibuza ukuthi siyamazi yini uNkulunkulu, sisho ukuthi yebo siyamazi uNkulunkulu. Kuthe kusekanjalo-ke bazalwane, kufike liphume-ke leli sonto leli ngoLwesihlanu bazalwane. Befike uThabiso bambizele eceleni, nami ngithe uma ngisathi ngendlini bengibizele eceleni nami, engibiza umfundisi, engibuza the reason why ngeke isikole, ngimtshela ukuthi isizathu sokuthi ngeke isikole ngoba imfundiso efundiswa nguJesu Kristu esikoleni abafundisi leyo mfundiso leyo. Imfundiso ayifundiswa uJesu Kristu ayifani nemfundiso le eyayifundiswa uJesu Kristu, imfundiso efundiswa esikoleni. So okunye ngizama ukukhanyisela kakhulu ukuthi iphambene nezwi likaNkulunkulu into efundwa esikoleni, ukuthi uma sihlola kwincwadi ka-2 Corinthians chapter 1 verse 20 to 21 lithi, uphi umphisi na, uphi umbhali na, uphi umphisi walesi sikhathi na, uNkulunkulu kakwenzanga kube yizwe ukuhlakanipha kwaleli izwe na. Ekuhlanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazi kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwalo. So kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwa ngobuwula bentshumayelo. So mina the reason why ngingaya esikoleni ngoba ngifuna ukufunda imfundiso kaJesu Kristu kuphela, hhayi imfundiso yaleli izwe, egameni likaJesu Kristu. Sibonge, sihlukane-ke, sithi sisehlukane, sithi masifika endlini sinoThabiso, sifice abafana endlini becula bedumisa uNkulunkulu, elinye iculo bememeza, nathi sifike sibajoyine sizwe ubumnandi njena, kuhlatshelelwe kube mnandi bazalwane. Kuthi kusenjalo sikhuleke, ngithatha iBhayibheli lami sikhuleke amaHubo 91, kube mnandi nje ukuthi sikhonza iNkosi, sidumise iNkosi bazalwane. So kuthe kusekanjalo-ke bazalwane, kufike omunye u-housekeeper okuthiwa u-Uncle Sipho, sifike sim-introduce, sibingelelane, sazane. Kuthe afika sicele sikhulume naye, simtshele about uNkulunkulu kuphela, simtshele ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu abasindiswe abakholwayo, samukela uJesu Kristu kuphela. So ikanjalo indaba bazalwane, salala-ke. Amen bazalwane.
Sifika ke ngizoqhubela lapha echaza khona bhuti sifika kuleya program leyana ke basho sisho amagama ethu sithanda ukwenzani ke ngasho ke indlela engakhuleka ngayo ngalela langa. Then emva kwalokho bese bacela uzofunda ke uBhayibheli ke sangayileya phansi nje sifuna ukuveza uJesu safunda iBhayibheli bazalwane. Then emva kwalokho ke yaphuma ke inkonzo ke nososwethu uzosho kakhumbulayo kuleya program leyana ke. So sabona nabafowethu bekhuluma noma mfundisi makufundisi ke thina sahamba ke nosisi wami. Cela kusho ukuthi lesi sasiyekuyona kwakuyimo like i-Bible study lesi sasiyekuyona. So into eyenzeka kwathiwa cela umuntu ozofunda ngeBhayibheli uThiri wacuma wahlala efundeni iBhayibheli ke lo ubaba uPastor Majola ke wamncoma kwathi hayi uzoba umfundi wami ofunda iBhayibheli. Waseke wavuma washo ukuthi usisithili ke washo ukuthi njalo mekufunda uyena sizosifundela ke. Sase-ke yena saphuma sabona ubhuti bese bekhuluma noma umfundisi sisaqonda endlini salindlu anti evula umnyango sesangena. Ngenye iFriday ke bazalwane bafika nencwadi ekuthiwa iLost Book bazosikhombisa ukuthi uJesu wanaye waya esikoleni. Thina besingakwazi ke lokho sasididekele nje sithi hayibo lithizwe nje lapha na kulo kunjani kuJohn 16. Okay, before lokho bazalwana ngalelo suku kwaba usuku lembuzo washo kuzoba nemibuzo u5. Enye intombazana basosisindi yaphamisa isandla yase kuyisono lokuya esikoleni. Hayi ke sabonza hayi ke lona nje ubuza lento le besimtshela yona ebuzo uba Majola lapho umfundisi sasinayo. Hayi thina sathula ke sambheka sathi hayi ke soke sisize ukuthi uba Majola uthini ke ngesikole. Hayi ke bese bashoke ukuthi ke bakhulumile labafowethu obhuti base bakuveza indaba yama-Lost Book. Hayi ke yafundwa ke bathi ngeke beyifunde bona because kuzoba ngazathi yibo abayisholo lento lena ke bafundwa ke sezwa ukuthi uJesu wahamba wofunda esikoleni. Sathula ke manje sasididekile hayi yabona ke nje ngafuna amanga nje indida yakhala lapha wathi aqhume nekhanda uthi hayibo Jesu eyikoleni manje kodwa nje kakhona into uthi ngeke kanti uthini uJohn 6 lapha na kwenzakalani manje kuJohn ngoJohane lapha nomchapter 6 noma u7 yini ngathi kwenzakalani pho ngalela chapter leya hayi akukwazi Jesu uthiwa esikoleni akukwazi. Hayi bakhuluma abamningi imibuzo bese sifuna nokuyichaza sesithi asesifake ivangeli we abavalana igoba basivala bangafuni sisho kwasho nanento encane sisayichaza eyizagcina nje kwazoqubuka yabona nje nesithelo senyama sadinwa ingagcina sengithule mina ukuthi hayi phela ngithi mfuna ukukhuluma banginezi nanethuba. Hayi ke okwawona lokho kuro ukuthi umuntu avole isithelo senyama bazalwane. So ngibona nje noJesu ukuthi mhlawumbe umuntu abangakuhlaza uzokhuluma ukuthi phela ngineza nethuba nami kodwa njengoba ukuthi ngivesane ngithule ngizogwema nje izinto eziningi. Hayi basifundela ngama-Lost Book hayi ingane sasifika endlini bazalwane zathula ke yabona nje sibuya izifi manje thina singabaqamba imanga izifi nje sibatshela izinto ezingekho. Omunye kusiswethu ongathula emlonyeni washo ukuthi yabona nizwile ukutheni baMajola usiswethu usisigera washo ukuthi nimzwile ukutheni ubaba Majola nje isikole asikho wrong yini nje lento yenu ayikho nje awena sekhona nje lokho uthi manje bese beyicishe sinamanga hayi sasa akunankinga thina soqhubeka nje sime kulokho kwethu ke bazalwane. Wachaza ukuthi uNoah wayehamba evangela noMetusela ufather in law wakhe washo ukuthi uNkulunkulu wayebathumela bese behambe eshumayela ukuthi yena abangena emkhumbini yabo. So kuthe kusenjalo uThabiso afika amvulela amavesi okuthi isikole phambi kwaNkulunkulu asikho right. Makukanjalo bazalwane so nami ngifike ngiphamise bazalwane ngibuza umbuzo mina befike bevulela elinye ivesi elithi ungaqalekisa so ngibavulela elinye ivesi ukuthi akumele uqalekise. Kuthe kusanjalo kube khona lo ukuphikisananyana ngifike ngithule ngivala umlomo wami. Uthe sisaphikisana kanjalo aqhubeke nemfundiso umfundisi acacise indaba yakhe. So kufike kuphuma iclass langoLwesihlanu mina noThabiso siye eJihai siyobukela esinye isports ekuthiwa irugby.
sinyuke masinyuka ngihlangane nomunye u-anti ngimtshele ngithi anginilela vese kade siphikisana ngalo sinomfundisi angine lapho umpostoli Paul uthi masingahluleli pho the reason why ethi yena kulungile ukwahlulela akusisona isona ukwahlulela so mina kwaba khona lo kuphambana so wangitshela ukuthi kumele ngimbuze nangelinye ilanga ngoba naye bengakutholi uku-understanda so ngifike ngimtshele nangendaba yesikole ukuthi so isikole ngoba phela akusisona esikaNkulunkulu why kuthiwa sisikoleni kuthini ilungelo lethu ukufunda why sisikoleni ngoba phela isikole akusisona esikaNkulunkulu awuphoqiwe ukuthi wekhona kuya ngokuvuma kwakho so bona bayasiphoqa afike angitshele lo mama lokuthi ilungelo lengane ukufunda angeke uzukwazi ukuphila uma ungafundile kufanele ube nebafazi ushade ube nomuzi omkhulu ube nemoto yakho so kuthi kusekanjalo ngifike ngithule mina ithi akakangi-understand ngifike nginyuke ngiqhubeke sithi masifika phezulu ke eJihai befike besivulela igate sihlale sibukele umdlalo bazalwane sibukele umdlalo ke bazalwane kuthe kusenjalo bazalwane masubukela lo mdlalo lo kufike kube khona abawinayo kuphela umdlalo bese sibuyele ezantsi masibuyele ezantsi sidle isapha bese siyalala amen. Okay-ke bazalwane soqhubeka-ke sesibesitshela ukuthi sithulelwe iy'kole then savuswa-ke ekuseni kwathiwa siyacelwa-ke e-office sabona sithi basisilande nobhuti wethu uMusa lomncane sithi sibheka nje ka-left noma right wethu sibone obhuti bethu bayashesha bayimisele baye e-office sithi hayi sho sebebatshenisa sithi sizobe sibatshela sibabuza ukuthi bayani bona salanda ubhuti wethu omncane kume safika e-office sifika safica nje sebethi hayi siyabonga sanje sebekukhulunywa sekubongwa nje sebeyaphuma baya ngaphandle nathi basitshela-ke wafika-ke laphana before lokho waqala wafika uMrs oyi-social worker yena loyo social worker methothi indaba seyifike kuye isuke nje indaba seyinkulu waqala wafika yena kuqala bese wasitshela wasibuza besifunda ukuthi bani athini ama-subjects besiwafunda kanjanjanyana then kwafika lo suku lolu engishoyo-ke then bese bathi-ke nje wasize la sisalapha endlini basitshela ukuthi banicela ofisi niyosayina sabuka nosisi sami siyosayina ini manje lezi sayinani manje sathi thina sifunde ukusebenzisa esikoleni nje asiyi because uma ususayinile phela phansi ezweni abazokubamba ngalokho ukuthi usayinile nje la phansi sahamba safika-ke laphana-ke bese-ke bayasho ukuthi hayi sizosayina ukuthi wafika uMrs Mkhize wakhuluma nathi thina sasho ukuthi hayi thina sivuma ukuthi sikhulumile because naye akasho ukuthi niya esikoleni wasitshela nje wasibuza ukuthi nibeni funda ama-subjects wasibuza ney'kole funda ukuthi bani akusho lokho kuphela ukuthi niya esikoleni akakusho ngisho ukuthi yena wayezama nje ukuzositshela ngamanye amasanithi niya esikoleni hawu-ke wafika washo hayi sathi thina siyavuma sikhulumile naye kodwa kuvuma esikoleni thina sisayina la ukuthi sikhulumile kodwa hayi sisivumile esikoleni sasayina balokhu behleka la kusala wey'ngane niya esikoleni hawu thina sayithulela thina kwahamba isikhathi-ke obhuti bethu-ke sahamba sendlini yethu-ke kwaba khona anti u-house mother wethu wasicela wathi ubhuti wethu esicela ngaphandle bese sithi hayi sibona ubhuti umpe sahamba sohlangana-ke laphana eCasanova kwenye indawo safike sahlala-ke hawu sasabuzana-ke bebenibizelana hhayi bachaza abafethu bathi hayibo uMusa kusasa uye esikoleni mina bathi bangithelele isikole kuphi so ngo-2 bathi bolanda i-uniform so njengoba lokuthi cha thina nje simile sinqume sendaba yey'kole nje ever since sifike la ngoba sasisho ukuthi asifuna isikole sisho nje lokho and simile kulokho isikole isikasathane ngeke kuze kushintshe either sise-home noma sisekhaya labafundi noma siphesheya kwey'lwandle noma sisebani noma abantu next door ne-country kodwa isikole ngisikasathane sathi nje ngeke asibuyeni nje thina esikoleni ngeke asho ukuthi hhayi-ke bakhuluma abafethu ukuthi bakuthiwa nje bolanda i-uniform-ke hayi sasithi siyayixoxa le ndaba bakhona ukuxabana bazalwane phakathi kwethu sowu-4 bazalwane singabazalwane saxabana sahilizisana-ke manje sekhona bathuke bazalwane
Cause vele ziyenzeka lezi zinto siyiveza nje khona ukuthi sizobona ukuthi bazwane kuyenzeka lezi zinto kuhamba ukuthi saxabana kube khona sebethi hayi uma kuyintando kaNkulunkulu nesikoleni ngizoya. Abanye bathi hayi bo bazalwane kanti sideleleni from the start. Sekukuningi nje bazalwane sekuyinto engasachazeki. Nomunye ubhuti othi wasiduba washiya kanjalo wathi noma kuyintando kaNkulunkulu uzoya nje kahle mhlophe esikoleni. Sesibuzana bazalwane confusion nje into engapheli bazalwane sekubuhlungu nasenhlizweni ukuthi yo manje kwenzakalani esixatshanisa siwayini-ke manje angasixatshanisa leso sikole sokude kangaso uxatshe vele le nto kasathane le buthi ngempela kasathane-ke manje le nto le. Hayi nobhuti omncane musivele aka-understand ukuthi umncane lo muntu una-7 yini vele bengayikhuluma usethule ingane siyasibuka. Sena-8 umusa iyasibuka ingane ididekile nje nosiyini manje basilandela ubhuti ososilandela bazalwane salandelwa ama-prayer point esasiwabhalile singene kumkhulu ngelinye ilanga kwathiwa siwafunde ubhuti wethu hey wasiwafunde yabona sesididizana bazalwane sekuthiwa omunye uthi hayi singahambi ngentando yethu kufanele silandele uNkulunkulu nabanye bazalwane kukuningi nje kubuhlungu bazalwane bazalwane nabayizwane ngicela beyichaze nabo. Hayi wena. Okay, ubhuti wasilandela iphepha-ke elikuma lento ama-prayer points esho ukuthi yena kade yena uma ungabe uye esikoleni ubha kanjani dani kusathane. Yabo bona ubhuti impela bethi befakazelane yabona nje singaze bangenwe yitsho ubhuti bethu. So bazalwane ngalezo y'khathi ngathi mina noma ngiphume e-office bangitshela ukuthi sebengitholile isikole ngakusasa kumele ngivukele khona. Maye ngaphuma ngathi uma ngiphuma-ke bazalwane saya endlini uThabiso umfowethu ababikela udaba lami nami kwaba khona lokushaya ovalo ukuthi ngithola imeseji ebengayilindele. So kanti kwasekuqaleni ekuseni kunabanye abafowethu ebashilo ekuseni ukuthi thina sithanda singathanda esikoleni siyaya. La ngishalo lo valo walokhu eyihlakaza indaba yami ukuthiwa uThabiso manje ngingaphatheki kahle maye lokhu eyikhuluma le ndaba lena manje futhi-ke ekusenjalo no-ankele u-housekeeper ayizwe le ndaba lena ngo-2 nasifike sihambe siyofuna i-uniform sithole i-uniform silungiselela isikole njena sesilungiselela isikole ngihamba ngiyofuna iy'ncwadi e-ofisi banginike ama-pretty banginike nama-calculator banginike nama-plastic cover so banginike nalamanye ama-exercise-ke bazalwane ngihambe lapho ngiphume e-ofisi ngifike ngiye khona endlini ngiyilungiselele zonke izinto zesikole ngifike ngithathe iBhayibheli lami ngilifunde. Uma ngilifunda leli Bhayibheli leli lifike lihlale kimi ngaphansi kimi ngithi hayi kugcwale kimi ukuthi sengizophazamiseka kwinto kaNkulunkulu manje. So okunye kunakusisa kakhulu bazalwane ukuthi uma ngisesikoleni isikhathi ebesichitha kakhulu esikoleni nginoNkulunkulu. Isikhathi sikaNkulunkulu besisincane kakhulu, isikhathi sesikole besisiningi kakhulu bazalwane. So ngingabi naloku kuphatheka kahle ngizibone njengomuntu ohlukene nenkosi bazalwane. So kuthe kusekanjalo bazalwane ngifike ngikhulume nawe sisitsidi ngikhulume naye nje uthi mina ngiphathekile kahle. Afike angitshele alokhu engigqugquzela amazwi ukuthi lisekhona ithuba ngingayeka esikoleni. So kufika isikhathi-ke lapho-ke ngokholwa inkosi ukuthi ngiyeke khona bazalwane. So kuningi nje okwenzeka bazalwane. Iy'nsuku zami beseqhubeka nembazalwane nje bengilingeka sometimes ngikhulume kakhulu iy'ndaba sengibona sengixoxa mhlawumbe sengasalifundi kakhulu yabona nje bese kukuningi bazalwane silokhu si-assist-ana noThabiso simbuka amaphutha akhe sithi butho sebe nentombazane
yabo sibe simgxeka nje kakhulu bazalwane yabo. Kwanami ngingasayibuka ukuthi ngabe ngisayikho ngingasayihloli kwami kodwa sengibuka ubhuti wami iphutha lakhe alenza ukuthi ngibuke ukuthi namantombazane sengiqala ukuhleba sengiqala uyabona nje bazalwane okuningi kade kwenzeka. So bazalwane vele mina nosami bese sesibuka lonto leyo because osisi bethu sasifika lapha basibuza ukuthi obhuti benu bazosishela yini bayashelana obhuti benu and be like thina no bazalwane umjolo it's a sin yangena lapho into bomjolo basipheka ngemibuzo bakhuluma izinto eziningi osisi bethu basho ukuthi cha bona nje ngeke nje bayabheja obhuti bethu nje ukuthi kuphela ngazi lenyanga noma lo lenyanga bazobe bebashelile bazodlulisa eduze kwabona nje ukuthi lapha kugcina spirit se last yabona nje sobe isidingo sokuthi manje uze umuntu ufuna ukuthi akushele kwenzakala nje kuningi bekhuluma sesibethu ke bechaza izinto eziningi then emva lokho ke bese basho ukuthi hayi ngempela nje ubhuti bethu banamanga bazobashela then ke from lapho kuthina bese sesokubhizi silokho sibatshela ubhuti bethu sukane amantombazane khona amantombazane akhuluma ngani laphana athi nizowa so musalokho niwa entertainer musalokho nibhinqa nento engenasidingo thina sixoxa thina siyabonga nje futhi uJesu ngaleyo nto lokuthi ubhuti bethu sasifika lapha abasheshe bayichaza indaba yethu kubhuti bethu sabasafe nje akekho futhi ubhuti wathi nje kimi nje bengikhumbula ngaze ngahamba lapha eHome cha kwaba kahle nje saba ubhuti nosisi ukuthi abona ne relationship ayikho umuntu manje sesinamathele naye bese lesinto ubhuti bethu yini manje baninamathelana namantombazane so ngiyabona kwalokho kwakurong ukusigadane nabo ke manje umuntu oziwa yikhohlo ozosuka kwiposition kukuningi bazalwane ngikhuluma nje ala days sizibiza ama-social worker ezositshela ngosuku lokuqala ukuthi ithile emgomela ekhaya ngase siyabaphendula ngezwi bathi asithule abafuna ukuzwa amabhayibheli bona basemsebenzini bethi mina ngikhuluma kakhulu bazalwane ukukhuluma bazalwane ngisho sengiphiwe ekukhulumeni kodwa angazi angikhulumi kakhulu kodwa khona ngiyakhuluma kodwa hayi kakhulu uthi ngithi yonke into nesikhasayo kumele ukuthi hayi ngiyakhuluma ngiyathula kodwa nje kakhulu ngimningi emlonyeni sobe sithola wena ngane ini bethi hayi bazokhuluma ngathi nga1 besibuzeke hayi basho-ke nabafowethu nosisi wethu usisi wesikosami usisi wethu okay ithulele bemncoma ethi hayi buka nje usisana usuyithulele kahle kanjani nje yini nje lokhu enibhizi niyakhuluma hawu-ke bazalwane so nje ngiyibona nami ukuthi bese sengiwa kakhulu sengibhizi nginakane nabafowethu manje nginani ukubukwa benzani isikhulu njengabe ngiyinaka mina and enye into ebenza bazalwane eyiphuthe siyenze lapha and futhi nje esa-guilty nyana ey'nhliziyweni zethu namanje ukuthi bese sifocusa kakhulu kithi kuma-persecutions ngizwa ubuhlungu ngifila down sikhohlwe ukushumela umbuso kaNkulunkulu ukuthi kuleya ndawo sesifocuse kithi nje sesibhizi sibhekane nathi bakubuze bathini wena kowe bakubuze bathi sesifocuse kithi kodwa sambonga nje ukuthi asihambanga lapha kuleya ndawo singawenza umsebenzi because hey bazalwane bese sekukuningi sekukhona nalokho nje discourage kubuhlungu ukuthi yina ngimncane for lento lenzeka kumina ngeke sekukuningi nje bazalwane sekubuhlungu bodwa kodwa nje lithi sijabule sithoze thina sijabulanga sathokoza kodwa nje sambonga uJesu ukuthi usiqinisile because vele usithembise ukuthi asizozosithusa ngaphekwa amandla ethu abafethu sebebuyela esikoleni khona kwaba wesi kwaba khona lokho kuhilizisana phakathi kwethu atshana manje bese sokuxabana nje bazalwane khona siqhubeka siphusha nosiswethu encourageana ekhulumele nje namazwi ngibona ukuthi ngosami sisami uyangiqinisa nje lana akusekho nje nizwe nami amandla athi ayangiphela akhuluma ngcobe akakhuluma ngaye sometimes ngimuzwa ukuthi ngizokuthi ngiyagaina size sifanele nothisha wethu uthisha Martinage sisinosipho ngosami sekukuningi sesibhizi njalo siyabhaza kukuningi ama-social worker nje engayibekile phansi yabona nje bazalwane bese sekuwumuncu la day baze basitshela-ke thina sinosisi wethu ngoba ubhuti bethu bebuyile esikoleni bathi thina sithola isikole-ke hhayi-ke bazalwane wahleka u-anti waphela wathi nina kuthiwa ngo-11 niyolanda niye esikoleni niyoyenza i-interview hhayi-ke nangempela-ke sahamba baqala bakhuluma nama-social worker kuthisha omkhulu hayi sangena sibuze amagama nesibonga cishe omkhulu asibuza ukuthi-ke niyakuthanda ukufunda bazalwane of course asikuthanda ukufunda sesichathile nje isikole ithe no hayi aphenqa amaphepha kuba uthisha omkhulu aphenqa amaphepha wathi hayi obuka ama-social worker wathi hayi engikwazi ukuqhubeka kanje hayi angeke ngikwazi ukuqhubeka cela ingane iy'thathe zibuyela seyidicayidile awuke saphuma-ke safika phandle bazalwane angazi lapha umuntu angazi wasinda nje ngokuthi athule ngoba ngathula lapha ingemba uNkulunkulu ngathula kulesa sikhathi angikhulumanga into eningi ngabe ngafika ukuthi ngiyithulela basisho sinicingele imfundo e-right bezosiniphuma laphana nje senithola kahle ama-university and leya mfundo nje inhle kabi laphana kugcwala abantu bahlakaniphile bathi
kuphanyisa naleso sikole ukuthi isikole esi-right. Thina sihlakani lezo zinto, thina sekushaya indiva konke obekuyinzuzo kithi ngenxa kaKristu Jesu. Uyasho uPaul Paul lapha kuma-Philippians chapter 3 verse 7 to 8 ukuthi ngikushaya indiva konke, ngikushaya izibi, seyiphendula izibi. Bathi nje wena uyibona nje usunemoto yakho nje in future, uyibona nje usunomuzi wakho. Abanye nje bachaza izinto, ngiyathola and beze basho mina leso sikole bathi nimusana ukududana. Oqala omunye usuka le kuphi, omunye usuka le Richards Bay, omunye usuka eGoli. Musanti anazani nje musanje. Wasona thithi musuke kubhizi fayingana abantu umoya omubi wena, musufayingana abantu umoya omubi. Lapho sisami sesithuleke manje endleleni nje kusami kukuningi kuyakhulunywa, but thina senilandela umama umfundisi nokuthiwa angazi umama Madladla noma mama Madlala. Umama Madlala naye uyalokhu njani, uyafunda kodwa uyakholwa ngapha, but kodwa wayeka angazi wayeka umsebenzi noma ini ngenxa ye-calling. Hawu zayithuleza kumuntu baye basifundisa nge-calling kala bafundi ukuthi okay, calling sonke sibiziwe umusindisi ubiziwe. Sathula sathi hayi-ke nathi sizomtshela usacabana nathi sibiziwe phela embusweni kaJesu. Hayi-ke sahamba-ke safika-ke, hayi bashithethisa-ke nizophathisa umuntu omdala ngekhanda, sekukuningi bazalwane. Mina ngayithulela nje lapho ngandilala. Nami bazalwane ngicela ukusho ukuthi bazalwane, nami bazalwane bese ngihlaseleka nje indaba yokubuka i-TV sometimes ngihlale phansi ngibuke nabantu. Yabona nje bazalwane sikuhlasela izinto ey'ningi. Nami bazalwane ngahlaseleka ngomunye ubhuti wami owayehlala ngaphansi kodwa wayengane-social worker. Yabo bazalwane kwakukuningi but uNkulunkulu ngambuka ukuthi ngakwazi ukuthi ngifight leso spirit se-lust ngasinqoba bazalwane. Beziningi izinto ezide zenzeka nje bazalwane. Khona bangibiza e-ofisi bangitshela ukuthi kusasa ngesikoleni. Ngabuya-ke mina nami sengiphenika nje impela for leso Sipho, leso Sipho-ke simthole yabo. Ngavuka futhi ekuseni ngangaya esikoleni ngahlala nje phansi ngadlalela nje usistili, but kwathiwa bambiza-ke usistili ungachaza ukuthi babambizela ngoba bambize yedwa office. Bengifike e-office bazalwane bangitshela ukuthi uzofika-ke le social worker leli, indaba mesifike kuyona suke ama-social worker lawa ngaphansi asuke sexakekile, basibizela lelo social worker lelo-ke bathi bazongithatha bengiyise kumama mfundisi psychologist eMakhadesh kwelinye isonto belikhona laphana. Then safika-ke mesifika-ke mesihamba endleleni-ke sowangichazela sibakutshele la wekhona ukuthi uyabhasha cha mina bachazele kancane. Bese wangichazela-ke mo ukuthi sokwenzani nani. Hhayi sihamba, hhayi basifika-ke bakhuluma, mntanami usukuvimba icebo likaNkulunkulu kuze esikoleni wena, usunqabela uNkulunkulu engene enhlizweni yakho. Bakhuluma ngithule nje ngilalele kuphela, ngithule ngiyilalelele. Bengibuza manje uthini-ke? Ngathi hhayi abona njengoba bese ngishilo nje ngingena lana ukuthi mina ngexosa kakhulu esikoleni ngengikwazi ukubuyela. Hhayi bekhulume bethi mntanami bengi-encourage uzongivulela nevesi umama umfundisi wathi wena ungumlindi kaNkulunkulu, usukuvimba icebo likaNkulunkulu uzohlala lapha esikoleni ulandele imiphefumulo iyabhubha la ngaphandle. Ngizwe ukuthi yona ngempela abantu bayabhubha la ngaphandle, abantu bayabhubha kuningi. Nami ngasazi ukuthi ngenze njani-ke manje, ngiyolanda la imiphefumulo or ngenze njani? Kodwa ngithi hhayi ngeke labantu laba futhi ngikhumbula kakhulu namazwi athisha ukuthi ningabathembi. Ngeke laba bafuna ukungidonsela esikoleni, sengibuka phela laba futhi ukuthi sebebuyile esikoleni and ngiyababona manje bayatetema. Hayi mina nomunye ugijima ema-library bathi hey mina ngizobela le mpilo. Ngithi never, I'm not going back, forever forward never backward. Thola ngiyabuka baqhubeka bakhuluma-ke phinde futhi angibuza mama mfundisi manje uthini-ke mntanami? Abona nje njengoba bese ngifike ngichazela ekuqaleni ukuthi cha ngiyaxolisa ngengeze ngikwazi ukubuyela esikoleni. Hhayi ngobani? Hhayi cha ngoba bese ngisho imfundo cha ngevele uNkulunkulu. Usho ukuthi thina singosathane, usho ukuthi bonke labantu abana nje bekhuluma izinto ey'ningi bakhuluma. Ezathi-ke umama lo social worker lo indaba esifike kuyena suke sekufika kumphathi wabo lo uthi mefika kuyena suke sifike kangqetshi indaba. Bese washo ukuthi yazini wena ngiyakuthatha ngiyakususa laphana ngoba wena u-influence iy'ngane zabantu ini. So nje basakhuluma-ke basathi lo umama umfundisi wathi hhayi ningasheshe nidecide, dosani nihambe unikeze umntana ukuthi hambe ucabanga kahle nantombazane yami, ucabange le ndaba yesikole, akukho wrong esikoleni, nami ngifundile. Bese baningi nje siyabona wakhuluma ngezinto ey'ningi, wakhuluma ngayithulela nje mina. Kodwa okunye bengibuye ngibona ukuthi ngathi uqinisile nje kodwa khona yazi, kodwa ngibuye ngithi hhayi ngeke hhayi bo ayikho le nto leyo. Kodwa ngibuye ngibe lokhu ukuthi yazi ukhuluma iqiniso khona lona kodwa ngeke sengihambe kangaka.
hhayi khulume-ke ngalokho sihambe-ke mesifike emotweni angikhuluma ama-social nkosi bazalwane bayaphosisa bazalwane bayaphosisa basikhulumela basiqambela amanga bathi thina hazi bathi thina asibahloniphi thina sikhuluma isimo esikanjani and into engibona sasivele sanesithobe sesiyaxolisa sixolisa nezinto esingayishongo nesingazenzanga bese siyaxolisa siphe bazalwane oba molandela uJesu uzoba isiwula uyasho namaKorinti ukuthi thina siziwula ngenxa kaKristu kepha nina nihlakaniphile uKristu thina nina niyadunyiswa thina siyadunyazwa so nje thina sibuthaka nina kepha nina ninamandla ukuthi abantu bebenamandla thina sibuthakatha ngaleyo nkathi sidunyazwa bona yabona nje kumnandi kubo siyiwula bona behlakaniphile kuKristu kubuhlungu bazalwane ngekho mnandi ngize ngisho ukuthi hayi cha uNkulunkulu hayi mina uyayenza into yakhe into ebuhlungu kangaka kodwa ngimncane kangaka into beyilokhu ngiyigqabisa ukuthi ngimncane nofo lento kodwa akucela uNkulunkulu alikhethe noJeremiya washo njalo athi naye mncane uNkulunkulu amtshela uthi saseyihlule ngakwazi mina uJeremiya so uthi umncane ngikusebenzi lokho so nje kwakubuhlungu bazalwane ngiqamba manje kwakufika ikhathi lapho khona ngibona ukuthi akusafunde kwaBhayibheli mengilifunda angisezwa lutho ngithi kuyathandaza akusaphumi namazwi ngizwe ukuthi awubona mengabe ngithiwa nginqoba lento kube kuyigrace and ngiyabona yabona bazalwane umusa ungena kulinganisa ukuthi ngibuyile ukungibuye kanjani nami ngeke ngichaze umusa nje kaNkulunkulu hayi bakuchaza kwaba kuningi-ke ngafika-ke mengifika laphana ehome sesibuyile laphana kumamfundi psychologist-ke sahamba-ke safika-ke laphana mesifika ngifika usisi wami-ke naye babhizi badila naye laphana sozoyichazela babedila naye bethini bazalwane ngiyathola nami ukuthi laphana bafika bangibiza ofisi wangibuza ukuthi namhlanje bude kufanele ngesikoleni ngathi yebo ngathi kodwa ngiyanga bakhuluma izinto ey'ningi bathi mntanami iya esikoleni ungazi ukuthi ukustadishe kweyithuna ukubambe kweyithuna bachaza ukuthi yena sontele nje ikhalthi bathi ngiyazi ikhalthi yini ngathi ngazi igama kodwa meaning isikhalthi angiyazi wafika i-social worker yami u-anti Nokwanda wathi khona lokugeli longicasula kabi lwangicasula kabi lwanceba i-off ngathi ngisungipho wathi lwanceba i-off eCuba yabona nje besho ukuthi wena besho nje bethi yena wena isho nje vele ukuthi usebenzela usathane ungalokhu ucasha ngeBhayibheli u-anti walokhu ethi fire moyasathane fire demon yabona nje lokhu bethi fire bethi isho nje ukuthi usebenzela usathane ngoku ucasha ngeBhayibheli uqala nihloniphe uthole hlonipha unihlolo nyona nathi fanele ukuthi singabazali benu yabona nje basana lelo vesi lelo belibuye lingishaye lami sometimes wena ukuthi lithi uhlonipha uyihlo nonyoko kodwa ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngenze into ephambene intando yaNkulunkulu kodwa lona enhliziyweni bazalwane liyahlala ngoba vele iqiniso libuhlungu yabo sona nje belihlala kakhulu kodwa uNkulunkulu yabukusizile nanokuthi sometimes yabo bekhuluma lento le yabo uzuyibone la imagine isithobe bayenza lento le bayisho uyibone kodwa yena ngakhumbula izwi lesithi bethi singabathembu labantu la futhi banolimo lwenkohliso kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi sacela siphumile kulolu giba loluya kanti kusenjalo kwafika lo kuza Ngenkani kusenjalo bazalwane ngenkani kusenjalo kuthiwa ngakusaseke sesikoleni kwamane kwafika omunye usisi ebezizwana naye ngezwi likaNkulunkulu kakhulu so wafika ngoLwesibili ntambama wasinikeza iy'ncwadi ngezwa kuthiwa uyangicela ngicela sibize nabo sisi bethu sibize noThabiso kuthe kusenjalo sahlala kwenye indlu kuthiwa iseCasanova sahlaziya izwi likaNkulunkulu saphinde saxabana futhi bazalwane esinikeze lezi ncwadi lezi ezikhuluma ngecilongo icilongo kuloko okuzokwenziwa okuprofethiwe kwincwadi yesambulo so asinikeze lezi ncwadi lezi sifike siyifunde siyinithoba sithi ukuyihlalela phansi nazo ukuyifunda bazalwane
So injalo nje bazalwane indaba ukuthi basinikeza lezi ncwadi lezi kahle kahle inhloso kwawukuthi besinikeze lezi ncwadi lezi sasesishere izwi likaNkulunkulu bazalwane kwaba mnandi nje sathandaza sahlukana. Bazalwane ngale Bible study-ke ubhuti wami ubhuti Thabiso wabuza intombazane le. Intombazane le ayazi ukuthi ukudela konke, koda-ke wayibuza wathi yena uma ngabe esikoleni yena uma ngabe yena ubhala i-desk ngabe usuke ubhala kanjani hle kusathane. Yabona intombazane yamtshela yathi yena ukuya esikoleni awukho wrong, nami ngaya esikoleni ngaqeda lithi izwe yena asilandele asihloniphe ababusi bethu nami ngaya esikoleni ngaqeda. Echaza lokhu ebuza umbuzo ukuthi yena ngabe yena nokuthi ugqoke i-uniform yena uyabhawa yini. Ngithathe lokhu ebuza imibuzo nje ubona nami ukuthi ngiyigcobekele still seyigcobekele ubhuti wami ubhuti uMpeye siyigcobekele nje ukuthi ngivele ngashaqeka ukuthi ngabuza lo mbuzo nakhona umbuzo futhi umuntu ongazi indaba udela konke akazi ukuthi hlangane kwenye indawo ekuthiwa isabati yabona nje. Kwathi kusenjalo-ke bazalwane kwafika u-housekeeper osigadayo endlini wazosilanda mina noThabiso. Masifika endlini ayina amashethi izinto zesikole sapholisha iy'cathulo sayodla etafuleni. Kwaba ingakusasa-ke bazalwane savuka sageza sagqoka iy'nto zesikole bese-ke ngalanda iBhayibheli lami ngathi ukulifunda. Mangilifunda iBhayibheli lami ngizwa ngingakhululekile ngingekho right emoyeni kahle kahle ngendlela ekwenzeka ngayo. Kufike kuthiwa ngiyabizwa ofisi bengilande ngi-avansa sithi ukulinda kancane singene kule moto le, singene kule avansa lena sifike sihambe-ke sesikoleni singene nomunye umfowethu ekuthiwa uMusa besifaka esikoleni bengitholela iklasi nami bengitholela iklasi nalo munye bemtholela iklasi beqhubeke nohambo benoThabiso. uThabiso bemise kwesinye isikole-ke besayombhekisa isikhala ebuhle buyeza eline-interview bekuthi beyom-interview-wa saqale sashiya yena kuqala khona komake kuza ngathi. Masifika khona esikoleni bafike basi-introduce-a nathi-ke sababingelela kwaba kuhle nje bazalwane. Masibabingelela so senza khona okwenziwayo esikoleni sabhala kwaba ibreaki ngahlangana nomunye umngani wami ekuthiwa umfundisi sahlangana ngezwi likaNkulunkulu sahlaziya izwi likaNkulunkulu. Ezinye iy'ngane zajabulela ukuhlala nathi so sachaza izwi likaNkulunkulu nje. Kwathi nangakusasa ngolunye usuku safika esikoleni senza okwenziwayo bazalwane. Basinika-ke iy'nto zakhona amaphepha ekufanele ngiwapheste ngafunda imfundo yakhona nakhona nje enhlizweni ngizizwa ngingekho right. Ngifike lokuzisola ngaphakathi kumina. So kuthi makushaya ibreak ngiphinde ngihlangane nomngani wami umfundisi sihlangane kule ndawo le sijwayele ukuhlangana kuyo zisibuka iy'ngane ey'ningi zithi mazisibona siphethe iBhayibheli zisibuza ukuthi siliphathelani iBhayibheli esikoleni. So thina nje sibe naloku kungabanaki nje so sisi-understand isimo sawo ukuthi bona abaka-understand bona. Sibuyele endaweni yethu siyofunda iBhayibheli nje ezinye iy'ngane sithi masifunda iBhayibheli zisihleke nje iy'ndaba ey'kanjalo. Ezinye zidlule kithina zifike zicela ukuthi sikhulekele ukuze zibe ney'ntombi. So sitshela ukuthi thina lokho esikwenza la hhayi ngoba sikwenza ngoba senza ijoke ngoba dlala. Thina si-serious la, thina sikhulekela into e-serious hhayi futhi into engathandeki phambi kwaNkulunkulu. So kufike nezinye futhi zithi zicela i-wisdom sifike siy'khulekele-ke siy'beke izandla nazo zithandaze sithandaze njena
sifundele nezwi likaNkulunkulu bese ikhala insimbi isihlukayo. Ithi uma ngingena eklasini-ke uthisha afike angibize naye ngimshumayeze ngimtshele ngoJesu Kristu ukuthi uJesu Kristu emkhonzayo uyaphila. So ngimtshele nempilo ebesiyiphila la ebengihlala khona. Angibuze ukuthi akusimina yini lo ebengivela ku-TV ngithi impela imina. Ngimchazele nje kuze kuphela ama-hour. Angitshela ukuthi sengingabuyela edeskini-ke ngiyobhala-ke bazalwane. So kwenzeke kanjalo ukuthi uma kuphuma isikole futhi sihambe siyothandaza sinomfundisi. Sithandaze nomfundisi sibuye silinde imoto. Kwakunetha ngaleso sikhathi bazalwane izulu lalishaya. So ifika imoto sibuyele la besihlala khona. Sifike endlini sishintshe sibabingelele kuwashwa ama-shirts kwenziwe okwenziwayo nje bazalwane. Nangolunye usuku futhi bazalwane ngifike ngibhale yonke izinto zesikole. Ngikubhale konke. Ngithi sengikubhalile konke bazalwane. Ngakusasa-ke esikoleni ngifike khona. Ngithi uma ngifika esikoleni futhi ngenze lokho okwenziwayo njengosuku olujwayelekile ukuthi ngibhale kube i-break. Kuthi uma kuyi-break futhi ngizibuze ukuthi angabe ngizokwenzani namhlanje. Ngizibuze lowo mbuzo lowo ngoba naye umfundisi bese ngingasahlangani naye nge-break. Bebuya ahambe ayodlala nabanye abangani bakhe. So kufike omunye umfana kumina afike angibuza ukuthi ngabe ngiyalifunda yini iBhayibheli. Ngimtshela ukuthi yebo iBhayibheli ngiyalifunda. So afike ahambe ulithatha. Manje ngithi sinenkinga eyodwa la ukuthi manje umfundisi umngani wami okuthiwa umfundisi ebengihlala naye lapha besinayo indawo besifundela khona iBhayibheli. Manje basixosha kuleyo ndawo asisanayo indawo. So wathi asihambe e-library. Masifike e-library safika kungekho umuntu kuthulekile. So saqala salivula iBhayibheli lalomfo. Safike salivula ngamtshela ngoNkulunkulu engimkhonzayo ngamshumayeza eyizwa lento eyifila. Kwangena nezinye izingane sisashumayela kanjalo. Zifike ezinye zithi ukizwa kancane lento le. Zifike zithi zicela ukuhlala nathi zicela ukuzolalela. Mina ngishumayela uJesu Kristu zingunge zibe ziningi izingane. Ngikhulume ngoJesu ukuthi uJesu wangisiza mina. Thathani lo Jesu. UJesu indlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuJesu uma ubaba uNkulunkulu angamdonsanga. So bazalwane injalo nje indaba. Ngangibona uNkulunkulu wayesemsebenzini ngaleso sikhathi ukuthi nazo zithole ithuba zizwe about inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Sithi uma siphuma e-library ngithi uma ngiya ngaseklasini lami ngithi ukuhlala khona ngithi ukulinda. Kumane kufika omunye umfana futhi ngithi ukungena naye ezinye izingane nazo ngiphinde ngihlale nazo ngiphinde ngibathathe ngoJesu Kristu engimkhonzayo ngoba ngize ngiyophuma nabo lapha ku-Z ngibatshele nje ngoJesu bazalwane ukuthi nje mina angikwenzi okunye ngaphandle kukaJesu Kristu. So ezinye izinto ziyiza kufanele zinaye ngoyinkosi yamakhosi uJesu Kristu akayithandi. So ukuthi kuse kanjalo sehleke manje sehle nalo mfana siye komunye umuzi kwelinye iklasi nje kubukelwa ama-movie. So nathi singene sibuyele kancane i-movie siphume siye kwabanye abafana nje abadlala ibhola. Ngithi ukuthula kancane bethi udlala leli bhola ngithi ukubabukela ngifike ngikhulume nabo ngibashumayeze nabo ngoJesu Kristu wami bebe baningi nje ngibashumayeze nalabo ngiphinde ngibathathe ngibabeke ku-Z ngalo Jesu Kristu engimkhonza beyizwe lento. Ngibatshele ukuthi uma nithatha lo Jesu Kristu wami engimkhonzayo uyakunisiza njenganami angisiza yabo. So bavume uJesu sihambe. Kuthi kuphuma isikole ngihlangane nomunye umfana futhi naye ngimshumayeze ngoJesu ehamba yedwa ethi uya-understand okunye kunzima ukuthi akwenze nje. So bebeyizwa abaningi babo lento lena nje bebeyifila. So usuku lahamba kanjalo bazalwane sabuyela nje ekhaya. Yaphela kanjalo nje indaba yakhona.
So bazalwane, ngangizwa lento ebabeyisho uma ama-social worker no-housekeeper ukuthi lapha esikoleni lento le engiyiphilayo nabo lapha esikoleni ngingabasiza, uNkulunkulu engakuthokozela konke lokuthi ngibatshele ukuze nabo bazophenduka, ukuze lapha esikoleni ngizoshintsha iy'ngane ey'ningi. Konke ngangikubona lokho, but umphefumulo wami mina, what about umphefumulo wami mina? So kwaba khona lokhu kudraineka bazalwane, amen. Hhayi-ke bazalwane-ke bese kwafika lapho isikhathi khona-ke soba nama-program-ke ubhuti basitshela ukuthi bebebakhuthaza ukuthi abamasturbate kodwa bengakwenzi kakhulu. Nazi ngapha bakhuthaza indaba yomjolo ukuthi ijolani kodwa hayi nabantu abadala. Kukuningi bazalwane, besinikeza amanye ama-topic bathi mina ngibe kule topic evuma ukuthi kulunge ukuthi wenze umcansi ongakashadi. Ngasho ukuthi yani manje lento le bathe ngizophikisa ngathi yazi khona iy'ngane la, ezinye iy'ngane ngeke vele umuntu uma efuna ukuvuna into yakhe uzovela athathe ithi hhayi nje aveze ama-point avumelana ukuthi kumele ngenze ucansi engakashadi, bathi khona uzoba ne-experience yani lezo nto mase yonke into iyashumshumela, yonke into inesikhathi sayo. Bekhuluma-ke then bazofika lapho isikhathi khona beze benquma-ke mina ukuthi hhayi bazongishintsha i-home mina, basho nje bazongishintsha i-home. Khona nje nomunye owayejwayele ukufika nobaba umfundisi wabafundisi majola, ngathi nje eseza sibona kahle sesimchaza ukuthi isikhathi esibuza-ke samtshela ukuthi kahle yithi thina sasivela lapha ku-TV wathi hawu kanti yini niyahlanya nina. Wasithuka lokusithuka wathi thina sidakiwe bazalwane, wathi hhayi bazalwane ngifuna nje ukuphendula igama asho njalo, wathi siyahlanya, wathi hhayi thina seku-right, wathi yabona manje siyaqonda ukuthi ubhekene nobani. Bekayibuza ukuthi ley'ngane lezi ey'khuluma kangaka iqhamukaphi. Hhayi sasho-ke then bese mina bangishintsha i-homework sekuhamba isikhathi ngashela usisi wami amaletha ngathi aneze nabafowethu, ngafaka phansi isiqamelo sakhe ngahamba banyisa ehome kwamaphumulo bazalwane. Yo kubuhlungu ngiseduze kwasekhaya labafundi ngekho mnandi bazalwane, inhliziyo yami ibuhlungu futhi bengasenzeki lutho kakhulu laphana. Sengizabona la ngiyakhona and laphana angazi uma ngizosukwa kusasa noma kwakuNkulunkulu. Eyeye kwakudliwa kakhulu laphana, 8 kuyadliwa, 11 kuyadliwa, 2 kuyadliwa, 6 kuyadliwa. Ngisho ukuthi hayi bona ngifidana nenyama mase ngifika kule futhi bengaqedi lempela bengizosuka lapha ngiye ekhaya ngisawelwe enye impi bengafidi inyama la ngizofike ngiginqele yampela yangathi ngeke kudla sekuseni bengingakudla. Ebuye nje yabona bazalwane kukuningi ibuhlungu enhlizweni yami. Khona nje omunye umama kukhona laphana wangi-encourage athi hayi mntanami cabanga nje in future soqasha umntanami unengane lapha ehlala lapha, uthi soqasha umntanami nje usenkampanini thizeni sobuyela esikoleni ama-social worker ayasizala wena lento abeshoyo. Ngasho ukuthi osiza nenyameni mina inhliziyo singahambi ngenyama. Mina le ndaba angitshela ngayo ikhuthaza inyama, izinto ey'senyameni lezo angingene kulezi zinto. So uJesu mina angakhathazeki mina okwami angifuni umbuso wakhe, le ndaba zokudla nani nani uzongibhekelela zonke and futhi ngimbonile ngempela. Wena bebefika lapha ehome sinikeza iy'mpahla, mina bengaboni ihome sinikeza iy'mpahla, bengibona uJesu sinikeza iy'mpahla, sithengela iy'mpahla uJesu asithengela ngempela. Mithi bese ngikhathi sokwembatha nempela besimbatha bese siyodla nempela besidla uJesu esondla ngoba liyasho ilizwi laphana ngazi noma u-Isaiah 60 bani noma 50 bani esho ukuthi bantu bami ngiyonondla ngengcebo yabo. So nje uNkulunkulu wayesondla ngayo ingcebo yabo. Okuningi nje bazalwane besibuza ukuthi manje sisebenzisana izinto baphela, sasho ukuthi noJesu naye kakhulu izinto kusesikufundisiwe. Ngaze ngafika ekhaya-ke mengifika ekhaya kwaba uyatatazela sisaba ama-social worker bathi hhayi wena uzoya esikoleni. Sengiplana nokubaleka bazalwane, sengisaba ngabazalwane ngamsaba ubaba mngalela angazi kwenzakalani, ngavele ngamsaba. Ngikhuluma noSipho ukhuluma nami kahle-ke kwaba khona lokho ukuthi phela ngisasekhaya ufuni ngangifisa ukuya ekhaya kodwa hhayi ngathi sengifikile ekhaya hhayi cha nokushem ngabona ukuthi hhayi ngathi ngangenza iphutha la angisafundi ukuba sekhaya-ke manje. Hhayi-ke ngahlala ngathi it's fine sengizinze leso sikhathi ngahlala ngihamba ngishumela sengibona iy'ngane engakhula nazo yabona nje kuleya ndawo ngiyabonga uJesu wangisusa sekuyiSodoma neGomora. Kukuningi bazalwane kubuhlungu futhi ezinye izinto uyayibona nje ukuthi yongosama iy'ngane zabantu ziyabhubha. Ngashumayela-ke ngasho-ke nomngane wami nje enganginaye bazalwane uJesu letha inkemba ngathi ngithi ngiyomcela ekhaya ngelinye ilanga nje watshela nje usisi wami lo ngangimcela angibuzele wathi nje thana angikho akafune kuzwa Jesu yena. Hhayi bo bazalwane inkemba phela leyo. Ngaba buhlungu phela ukuthi umngane wami useyangidela ney'hlobo zami zenyama ngangitshela hey bazongijabulela uma bengibona. Hawu kwaba ngathi angikho bexoxa indaba zabathi unjani mzala, okay kodwa bese umoya ongcwele usethandile ukuthi cause abatshela ngisasekhaya abafundi batshela mina ngizoza lapha ekhaya umoya ongcwele besethanda base usethandile-ke umoya ongcwele kuthi yabona nje badubile nje ukuthi weshu ukuthi mina ngizama ukuthanda mina kanti phela ngisayilawuli ngoba lisho ukuthi akuseyimi uphila kephi uKristu Jesu uphila phakathi kimi. So angisanasey mina ngingami. So-ke basho-ke then emva kwalokho-ke
ngahamba ngasuka eKhamtraba cha ngizohamba nje baba-ke waba ubaba-ke ngendlela yakhe wangiphuca iy'ntozi zakhe kubuhlungu bazalwane kubuhlungu bona baba mekhala lapha phandle ngayiqinisa ngathi ya vele uJesu uthe uthanda uyise kunami akangifanele ngathi mina ngeke ngifuna uJesu. Kanti bazalwane ngiyezwa manje ukuthi aphelile la ukuthi ngime kanjani ukuze kufike lesi sikhathi nami angazi ngaze ngagcina-ke bazalwane ngaze ngafika-ke ngabona ugogo-ke kwaze kube yile namhlanje ngiyambonga uJesu ungithwalele bazalwane kuhambo lwami ngiqamba mangabe ngekho ukuthi ku-positive bengingahamba bekhona wena amaphutha abazalwane kodwa nje ngibonga igrace kaNkulunkulu and enye into le esayenza iphutha silokhu sigadane nathi nakho mina sesohamba nje usisami omunye ngangimshumeza ngoJesu washo bese ebefuna nje more sengimenzisa ama-teachings washo ukuthi yazi wavele wabeya nje iBhayibheli wathi yazini nento enizile la ngathi anisayenzi into yokushumayela wakhuluma abantu kukhuluma ongcwele lapha size kuzolanda imphefumulo sesifocuse kithi ukuthi sizwe ubuhlungu kanjanjanyana isaphenduka sanje nje umkhulu ukuphenduka nabafowethu siswami sathandaza saqinisa uNkulunkulu saqala kumsebenzi ngathi sesiqala umsebenzi siyaphusha we lapho khona bangisusa bangisa kwenye home ngiyambonga uJesu bazalwane haleluya. Oh, kushuthi kwaku-Friday-ke kuyinkonzo uSister Rice ehambile e-Bible study bamadoda kushuthi-ke kushuthi-ke ehena manje-ke bamadoda sekufune umuntu ozofunda bamadoda yena uphi umfundi wami manje-ke bayasho ukuthi yena akekho uhambile kushuthi bamadoda mina ngihleli ngasemuva nawe uhleli ngasemuva ngivele ngibuye emuva ngivele ngimbuke ethi yena awuzele uzongichazela kahle ukuthi ukephi case siphume phandle-ke ngimtshele-ke mina uThixo samshila lekho ekhaya beDumbe waze washo la sethi nayena beseDumbe beyongcwaba omunye ugogo noma omunye umzala ngisakhumbula kahle hle wasethi yena bamhambise ngenxa ukuthi afuna ukufunda isikole ngisesinaye wasethi wena wasethi nami isikole sesisana wangiqothela ivesi lapha leDaniel lapho khona uDaniel yena bemsusa benakhosi beBhabhiloni beze bamfundisa imithetho imfundo yaseBhabhiloni so bangikhothele lo vesi ukuthi uDaniel wafunda like sona-ke yena kwashaya isikhathi sokuthi engene ngaphakathi singaqedi-ke wangena phakathi khona ivesi walikhotha ngisakukhumbula kahle wasomemeza ngathi futhi wayiqondile mina futhi wathi yena ningavumi abafundisi benikhohlise ukuthi yena isikole sikathathana ukuthi shiyani iy'kole yonke lento ngathi awu nangi phela ubaba sikhuluma ngalo usevele usekhuluma yona ngaphansi ngathi cha useqonde mina-ke nangibaba kodwa ngicela ukuthi uzena ukuhamba ngasesami khona okungiphatha kabuhlungu wabe sengidiscourage kokunye but nje kodwa iletha kahle engiqinisile kakhulu sorry nje siyakubonga lokho. So kuthe kusenjalo kwathi ngolunye usuku-ke uma ngiqeda ukuya esikoleni manje-ke kwathi kuyisonto kwafika omunye udadewethu kimi sasesontweni kwaba khona lokuqinisana lokhu nami ngathola amandla-ke safika esontweni sakhonza kuyisonto ma kuyisonto sikhonze siphume sibuyele la esihlala khona ehome sifike sithi ukuhlabelela kancane sithi ukudumisa inkosi yabona ngithole lawo mandla lawo so safonela kwathi ekuhambeni kwesikhathi nje safonela usisi Nosipho wasichazela nalapho ngaphinde ngathola amanye amandla futhi ukuthi ngikwazi ukuyeka ngayishiya phansi yonke lento le ngayeka indaba yesikole bazalwane so ngashiya nje ngalahla phansi ngakhuluma nawo uncle ngamtshela ukuthi angibuyeli nje so ethi mayithola lelo thuba angibuza ukuthi mayipho ngithini ngisamele isinqumeni sami ngimtshela ukuthi hayi ngisamele isinqumeni sami sokuthi angibuyeli so ukuthi kusenjalo ekuhambeni kwesikhathi mangiye tramp ngithi uma ngidlala etramp ngilimale bazalwane ngilimale kule tramp le manje ngithi mangifika endlini bengibuza ukuthi ngilinyazweni ngithi hayi ngilimale etramp manje le social worker lifike lifuna ungiphuzisa amaphilisi manje lifike liye kwelinye iroom livule la ekuhlala khona izinto zesibhedlela
So lifike lithatha amaphilisi phakathi laphana. Ngifike ngiliphuze phambi kwalo lingibuka. Mina enhlizweni yami kungavuma ukuthi ngiliphuze. And kunalokho bazalwane ukuthi leli philisi lingiphilise. Limane lingenza worse unyawo lami libe buhlungu kakhulu. So libe buhlungu unyawo lami bazalwane. So ngithi uma ngihamba kungahambeki sengiyagxuma mangihamba ngiyaxhuga bazalwane. So ngakusasa le social worker la ngitshela ukuthi kumele ngihambe ngiye eklinikhi. Mangifika eklinikhi bengifaka umuthi wokurabha. Befike bengirabhe ngalomuthi lo kubuhlungu. Engimane ngikhale ngohawe ma, ngifike ngikhale ngohawe malume, hawe Nkosi yami, kubuhlungu bazalwane. So ngizwe le pain le abangenza yona. Kunalokho bengigcobe lo muthi lo kumane kuba worse kakhulu. Mina ngikholwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikholwe egameni lika Jesu Kristu ukuthi uJesu uzongiphilisa. So before ngiyalapho ngabizwa i-social worker elihlala eklinikhi. Manje lafike langibiza lathi mangiye eklinikhi. Ngathi ngiloye ngisho ukuthi uJesu Kristu ungithembisile ukuthi uzongiphilisa. Mangisho njalo wathi awusazophiliswa yilo Jesu wakho-ke manje, usuzophiliswa yimina. Wathi kwayena lo Jesu Kristu wakho lowo udinga ukusizwa naye. Ngathi mina usho Jesu Kristu inyanga enkulu. So wamane waqhubeka nendlela yakhe nami ngaqhubeka nendlela yami. So ngakhuluma nje manje ngasukumele ngimangala ukuthi usho kuJesu Kristu ukuthi naye udinga ukusizwa. So ngasukuma nokukhulu umangala nokukhulu ukuthuka. So ukuthi lokhu akushoyo kahle kahle ngamanye amazwi uchaza ukuthini. So ngihlangane nomunye umama-ke owayefuna incwadi lana uJesu etshela khona uJohane ukuthi mayengabhabhadisi. So etshela esho ukuthi uJohane wayengathunywanga uJesu ukuthi abhabhadise. The reason why ukuthi abhabhadise. So engibuza ukuthi ngifundile yini incwadi kaMatthew chapter 10 ukuthi uJohane wayengathunywanga uJesu ukuthi abhabhadise. So leli social worker leli ngilitshele ukuthi cha mina angikayifundile leyo ncwadi leyo, ngizoyifunda mangithola ithuba. So kuthi kusenjalo bazalwane, uma ngiqeda futhi njengoba kade sengishilo ukuthi bangigcoba-ke laphana kwababuhlungu ngayifeel pain. Uma ngibuya lapho ngathoba unyawo, ngalithoba lolu nyawo lolu ngahamba ngixhuga kubuhlungu bazalwane. So ngalala bazalwane. Kwathi ekuhambeni kwey'nsuku bazalwane kwangenenye iprogram. Mangena le program lena kwakuLwesihlanu. So umfundisi washumayela iy'ngane ey'ningi zalila zakhala ngabe sengithuka. Kwakuyiprogram kamfundisi uMajola bazalwane. So bazalwane zakhala lezi ngane zahayiza ngathuka nami babaningi kakhulu bazalwane. So kwathi ekuhambeni kwey'khathi njena bayiswe eklinikhi nje ukuthi beyohlola ukuthi ngabe ba-right yini yabo. Bathi mabehamba abaningi babo bekhala belila. So kumina kwakuvuka ukuthi umoya kaNkulunkulu obakhalisayo ngangaka-understand bazalwane. So okunye-ke bazalwane-ke kwathi makuphela lokho bazalwane futhi bazalwane kwashaya omunye uLwesihlanu futhi kwabe yiprogram futhi yomunye umfundisi. Indaba ukuthi Bible study. So leso Bible study-ke bazalwane-ke. So kwafika lo mfundisi lo, kwafika omunye umfundisi omusha safunda naye, wafike wasivalela ngomkhuleko. Enye ingane yaqale yakhala bazalwane nayo futhi
yafike yakhala le ntombazane, omunye umfana wafike wathandaza kakhulu, enye intombazane yafike yathandaza eduze kwami. So kwabe enye into nje engakazi ngiyibone nje, ngangiqala ukuyibona nje nami leya nto, kwakwenzeka ezinye izinto laphana nje bazalwane. So lo mfundisi lona bazalwane afike asho kufike kubuzwe nombuzo ukuthi mawusubhabhadisa usuke ubhabhadiselani. So ngifike ngiphakamisa isandla bazalwane ukuthi usuke ubhabhadisela ukuthi usulahle umuntu omdala uvusa isidalwa esisha. So mawuvusa isidalwa esisha usuqala enye ilevel-ke manje. Bafike bengimise phambili ngisho ukushayiwa izandla. So indaba ikanjalo nje bazalwane ukuthi bafike bangisa phambili, nakhona nje abantu engangibasaba ukuma phambi kwabantu, ngangisaba bazalwane ukuma phambi, ngazibona nje sengima phambi kwabantu bazalwane. So ngangishawa uvalo. So kwavuka izwi kumina ukuthi la ethi uJesu khona, uma umuntu enamahloni ngami nami ngiyakuba namahloni ngaye. So ngaqiniswa yilelo zwi lelo bazalwane, ngahlala ethembeni ukuthi njengoba ngimela angimanga ngokwami ukuhlakanipha nokwami ukuqonda, kodwa kungukwazi kwakhe uKristu Jesu. So lelo thuba lelo ngalisebenzisa kahle. Kwathi kwesinye isikhathi kamane kwavela ithuba lobufakazi. So nami ngokholwa ngomoya ngafakaza ngoNkulunkulu ukuthi wenzeni empilweni yami. Ngavula incwadi ka1 John chapter 5 verse 10 ekhuluma ukuthi okholwa indodana unobufakazi. So abanye bagcwaliseka ngokufakaza kwami. So okunye futhi ngavula ivesi lapha kwisambulo chapter 11 verse 12 elithi banqoba ngezwi lobufakazi. So nami ngathi ngizonqoba ngalo izwi lobufakazi, ngayichaza nje indaba yami. So abaningi bagcwaliseka, abaningi babo baphinde bakhala, abanye ukuthi angazi ukuthi babekhaliswa yini, kanti yini lento le benza ukuthi bakhala. Ngiyibuza lowo mbuzo lowo. So nodadewethu uSistidi wafakaza naye ukuthi uJesu Kristu umenzeleni empilweni yakhe. So abaningi kumina kwavuka ukuthi kushuthi ukuthi babegcwaliseka ngobufakazi bethu. Enye into uNkulunkulu ayenza lapha mina yayingithusa kakhulu. Uma siphuma lapho siyodla sihambe siyolala. Okay, bazalwane kushuthi ngolunye usuku kwi-Bible study ye-Friday le yabamaJola, kushuthi kwakuculwa-ke, kushuthi mekucula yena enye ingane ekuthiwa uSisithando wavuka lento yemoya, yabo into madimpunji, yabo kwaba okay secula waphuma wonke umuntu, kwasala yimina uButhabiso, kube ubhuti umfundisi nabamaJola nomunye ubaba nonkosikazi wakhe. Ngaze ngasala nje, okay sasala-ke yena bekumthandazela bese yabo umthandazela usothula baba lona athi simthandazela, like uvalo lingisho ukuthi yibo ngithandazela umuntu, okay kodwa ngathandaza-ke. Ase seqeda ukuthandaza wavuka-ke wasomtshela uThando ukuthi yena manje usunomntwana ekuthiwa uMonco, kufuneke umnike ubisi lakhe yena okuyizwi. Kodwa lo muntu nje waze bamukele ngisho uNkulunkulu, wazamamukela uJesu, wasethi yena uNkulunkulu kade sayefuna ukusebenzisa, yabo esho yonke lento lena-ke. Wasehamba uSisithandona-ke wasethi kumina yena ngithi yabona ukuthi noma kuthiwa yena esikoleni usiza iy'mpilo ey'ningi, wazi yena uthandazela iy'ngane, ukhipha amademoni, yabo mntanami nje hambe esikoleni yonke into izoba right, nami ngaya esikoleni, yabo kube ngabe ngihamba nje manje ngidumbe yona lo uthini naye ebuye ezofunda. Okay, qeda ukusho lokho-ke wase-ke khona omunye ubaba wangichawula, bathi yena ngesonto bazobuye bezongitshela ukuthi ngiyile esikoleni ngi-ayinile, bafuna ukuthi bebefika la bengifike sengi-ayine i-uniform ngibhizi ngilungiselele isikoleni. Nakhona omunye ubaba-ke ongichawulayo wathi yena iya esikoleni, wathi esikoleni khona kuyafundeka-ke. Lokho bengikusho bazalwane. So bazalwane, ngakusasa bazalwane ngafike ngahamba ngayolanda izinto zalapha endlini. So mangilanda ngithi mangigcoba isinkwa
ngihlala phansi ngibukela i-TV na. So kwathiwa ngiyabizwa e-office, uma ngiye e-office ngibone usisi Olwethu endleleni, ngibone no-Anti uMandisa. So belokhe bebuza usisi Tsilu, bembuza ukuthi ukuphi. So uma kusekanjalo-ke ngifike ngihambe ngimbone usisi Tsilu emotweni. So ngimbone ehlele emotweni. So kuthi uma ngisathi ngikhuluma naye bafike bengivala bethi ngingakhulumi naye futhi. Bafike bathi mangiqonde e-office akusikhona e-office lapho. So ngingene phakathi e-office. Ngifike ngihlale kukhona ama-social worker ngaphandle nangaphakathi bonke bephelele bebaningi. So ngihlale bengibuza ukuthi the reason why ngingaya esikoleni, bengibuza ukuthi nama kushuthi ngisamile esinqumeni sami, ngithi cha hayi njalo nje impela ngisamile esinqumeni sami, yabo. So siqale sibuzana imibuzo, yabo, ngifike ngibatshele ngibaphendule, yabo. Kube bengibize ngawo wonke nje amagama, so kube buhlungu nakumina ukuthi hayi udadewethu uyahamba. Bathi hayi udadewethu uya kubo eDumbe manje, kubo bayamdinga bamfuna. So futhi nendaba kaThabiso, uThabiso uthe uma wakhe usawufuna umsebenzi, yena akabe aqhubeka efunda laphana. So naku-Olwethu basho the same thing. So futhi okunye bazalwane baqamba amanga ukuthi hayi uyintandane nje bazalwane. Bathi nami futhi ngintandane, anginabazali mina, bazongisa la ekuhlukunyezwana khona ngihambe ngiyohlukunyezwa mina. Kusho ama-social worker ngaphandle, kakhulukazi i-social worker ekuthiwa uZinhle bazalwane. Injalo nje impela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuningi ababekusho kumina kwaba buhlungu enhlizweni yami bazalwane. So bangitshela amagama ukuthi hayi mina nginawo unembeza wami ufile, uNkulunkulu akekho kumina, mina ngihlaza, abantu abadala ngibabuka kabi. Bangisho bazalwane, bangisho. Bathi mina ngiyithragi, uma ngikhuluma benginalokuthi ngehlisa umoya. So kwaba buhlungu kakhulu nje kumina bazalwane ukuthi lolu suku nje kwakuwusuku engingalilindele, kodwa ngoba iNkosi yayivumile ukuthi vele yayazi ukuthi lona luzofika lolu suku lolu, kodwa ngalamukela. Ngamane ngavukelwa bethi bengibiza ngawo amagama, ngavukelwa incwadi kaMateyu chapter 5 elilapha ku-verse 7 uthi nibusisiwe nxa benithuka benizingela, benibiza ngawo wonke amagama ngenxa yegama lami, benithuka. So yilelo zwi leli lavuka kimi bazalwane ukuthi nje nga-understanda kahle kahle. Esinye isimo eyisifundile ukuthi bafuna mina ngi-understande bona, kodwa bona bafuna ungi-understanda. Kahle kahle besishayana ekuthenini ukuthi asi-understandani, yabona nje. So baze bangishaya nangepeni ehlweni, kwaba buhlungu, ngakhala nje, kwaba buhlungu kakhulu. So bazalwane nje yilokho nje bazalwane ukuthi nje ngaloluya suku nje angazi ngiphatheke kahle njena. Bathi mina umuntu omdala ngimboka kabi, ngimhloniphi. So bangishaya nalelinye i-social worker ekuthiwa Aunty futhi. So ngalitshela amanamba, lathi ngitshela amanamba amana, ngayitshela ukuthi inamba uma akanayo ifoni yami ayifile. Ngitshele-ke amanamba nokho kunjalo. Ingibuze nangenamba kaSisi Nosipho, ngibatshele nenamba kaSisi Nosipho. Sithi masiqeda lapho ngifike ngihambe, lithi angihambe nalo libuyele e-ofisini lalo. Ngithi uma ngiphuma lapho ngifike lapha endlini, bengibone lapha endlini ukuthi hayi ngathi angikho right. Nangempela bengibizi futhi bethi uma bengibiza akhulume nami u-Anti ukuthi hayi khona akulula, vele kuyilungelo lengane ukufunda. So nathi sifundile ingakho sinjena, kini bakulindele ikusasa elihle nje ukuthi ube nemoto yakho, ube nomuzi wakho. Yileyo nto ayithokozelayo uma wakho nje, abazali bakho abakini, indaba ekanjalo nje bazalwane. So kwakuwolunye usuku loluya. Kuthi kusekanjalo ngiphumele ngaphandle emnyango, ngihambe ngithi ukuyodlala kancane. Uma ngidlala laphana kufike ngifice ezinye iy'ngane,
zifike zikhulume indaba yami zingibuza ukuthi maye pho mina ngiyabuyela yini esikoleni. Ngichaze indaba yami ukuthi cha mina esikoleni angibuyeli, isikole sikaSathane, ngibatshele isizathu so bengi-understand bathi hayi sesiyakuzwa-ke manje. Ngifike ngibatshele ngendaba yami nje ukuthi nje uJesu nje yena uyaphilisa, ngithi ukubashumayeza, ngithi ubagxisha nje ngale ntshumayelo bengizwe impela. So injalo. Ngisemotweni-ke bazalwane basho kubhuti bami ukuthi basetha amagama bathi sesomolothi bathi niyekeleni ucama uzoshintsha. Bathi uyibonile i-crack? Ithi kodwa mina. Baqamba amanga kumama batshela umama ukuthi mina ngiyagula ngingenwe umoya wezangoma kanjanjanyana into engekho bazalwane nabo ngiphila saka ngishwela uJesu mina lapho. So kuningi bazalwane ngesakusho konke okunye kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu usithwalile ngegama likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane uJesu anigcine kuningi okwenzakalile ngoholo inkosi mhlawumbe ngelinye sophinde futhi sinisherele ngegama likaJesu amen.